tla go re alela gore ka fale go berekega jwang go direga eng. Give me you go tšwela go thamia ke le re o ipsine ka yona le malefo e be motantsisha ke tso rona le nako ya yona go tšama a go tamishe ntate Moruta ke tamishe ba theletši ya ya tsona re di rata ya o tla bina mara a ke leboge batho ka moka go lela gausi ya mo ba re theletše go ba le gona wa le dumediša mo ke ena Reverend Malefo go tša gona ko officing ya Professor Mremi ke dumediše batho ka moka ntate Moruta ba theletše ba botse ba ngaka Mremi ke re dumelang ka moka wa le dumedišago mo ke ena Malefo the right Reverend go tšwa gona ko officing ya Professor Mremi mo e leng gore Professor Mremi ka mehla le ka mehla wa re roma fa gore re tle fa re tle re kgone go fa batho taba tša nnete gore batho ba tle ba kgone go kry-a bophelo jale malome ka ntate Moruta a ke ba dumediše ka moka ga bona magoši tama le nna se bobe gore mpitše malome a ke ba dumediše ka moka ntate Moruta ya nna ke Malefo ke tšwa kua officing ya Professor Mremi mo e leng gore Professor Mremi ke ngaka ya setšo o e leng gore o alafa batho malwetši a go fapana batho ba jwa ntate Moruta ba fokola ga ba tsebe gore ga botse ba ka llela kae tharollo ya bona ke Professor Mremi mo e leng gore ka magaeng ba hloka maroko ka ra maphelo a bona ba bang ke gale ba lla wa tseba ntate Moruta mesamele e lwetše go tlala megogo ka mehla le ka mehla jale re tlišitše thušo bathong ebile ke leboga ntate Moruta o e beile ga botse straight gore ke galelelela ya ka bo ka re mogala bo ke moprofeta ke galelelela le re mara ga botse re tlo bona re rile buang jale nnete ditaba ke gore Professor Mremi o tlile go tla go thuša batho batho ba reta gore ke bolela polelo a ke nyaka go bolela maaka batho ba reta ntate Malefo bjale batho ga ba tliša ditheto a se gore re tlo re batho ka moka mphouneleng le re le a leboga mara bona ba o ba letšang ke noko e le tabe nngwe e kgolo motho wa go botša re mane Moruta hleng o ka re mane ke go kaonana mo bophelong ke re normal le moroka a ka kwa tabeo le yena ke nana ke re mo a dutse go ntse wa ka no bina go sa lele seo no nna re a reta ntate Moruta re reta kudu re leboga ge batho ba kgona go tšha ditabego go rena go laetša ga botse gore se re se di ya go fa ntate Moruta ga re into re bitša gore ke phodimahlong gape gone taba e nngwe ya phodimahlong ya gone gore batho ba no re a kere mohlho mongwe motho a ithete a re a ithete jale rena re leboga ge re reta ke batho ge ba bona thušo e tla go bona jale le nna re itia lopo la kgoro re itia legose re hlobola kuane re tšwelang pele le gona ka mokgwa o le bolelago ka gona le re fa maatla a gore re kgone go tiša seatla go swana le ge e le gore le mo ile re gone batho ba bantšhi ba ba tshwenyago ke tokološi batho ba bantšhi ba ba tshwenyago ke maphelo ka magaeng a bona ene ke lemogile ntate Moruta gore ka toko ya Jenfese go na le problem ga botse mo up to so far batho ba mphonilago ga botse mo batho ba tshwenya ke tokolosi tokolosi e leng gore ba bangwe ba tšela ditšhelete ba bangwe e ba hlokiša maphelo a makaone ba bangwe ke batho ba e leng gore ge ba sepela ba rate ke batho ba bangwe tokolosi kgone go ria gore go le tate go ba o le mme o no kry-e ba motho mongwe go rata bodila kudu wa kry-e le gore a kry ntate Moruta gone le batho ba gona bodila ga botse o kry-e bole ba hlapile jale wa kry-a le gore tokolosi re bolelago ka yona ge e fihlile and then batho le bodila ba ba bonwang kry-e le gore motho o noa ka mokgwa mongwe o ka ra seng tate go ba mme go ba abuti go ba sesi jale ra lemoga gore batho ba bantšhi morwa ka o sampotša maloba ka labohlano Malefo nkgopelele go medimo goba ke kgopela matla go medimo gore ke ye go nyaka taelo ya tokolosi jale ebile o ikry-ile ya o ikry-ile re lemogile gore go ne selelo se segolo mo ntate Moruta sa tokolosi e leng gore e tshwenya batho mo ya ba tshwenya ba bangwe ke tokolosi e leng gore ntate Moruta ge ba santse ba tsene gare ga tšhimo goba digwara le balekani ba bona go tsena ona pele wa kry-a le gore monna goba mme o thoma go sola gore mara o ka re mo pamphasamiša mo wa kry-a le gore mme wa modimo ga gone motho a kopanego le yena bothata ke lebaka la gore tokolosi e thomile go te pha matla mo go yena jale o mongwe ke ntate mogala wa modimo banna o ne o dula stele bothata ke gore tokolosi e morile gore mo go yena mogekolo wa ga mo lebelela ka mokgoma ba bangwe ntate Moruta ba sepela mo ba berekang gona goba mo e leng gore ba togatoga gona wa kry-a le gore batho ba bantšhi ba go hloile ande o ka iputša ntate Moruta goba wena motheletši kua gae gore banna o ka no re bereka le batho ba no go hloya ba sa go tsebe bana
Moroko o boletse tabengwe be ke ya go feta ge be a bolela ka taba le swiswi ke le swiswi le nna bana ya le swiswi le senyama ya o boletse ka dilo tše pedi ka re ke sa re ke tlo mmotšiša gore di fapana jwa ba tša e tlahlamolotše ka kwešiša la bobedi ke hwetša kgolo ya motho o mongwe a ntlhalosetša ka taba kwa gabo gore ba re motho ba mmalaile go diregang ke rotsa gore moroko ka taba o fetša go e tlhalosa maaba ya a re ba re o ne re o feta batho ba ne hotša ba ne go lebelela ka mokgwa mongwe ba ne go kitimiša ba nyaka go itia lo tše dibelo ka tšeo ba bangwe gape ntate Moruta dithokolosi tše di leng mo go bona go ba masisi a leng mo go bona a kgona go ba dia gore motho mmereko wa gagwe ke go iteiwa a ke tsebe gore wena o tla o tla phela o itia ke batho metlhe le metlhe ke ba bantšhi ntate Moruta ba e leng gore gompialo go kana thoma wa bula megala wa re bana lena thokolosi e le tshwenya bua mo gae o tlo kwa taba tša go makatša be ka go feta ka labone ge ke tloga mo ka ge Moroka ba se gona re bereka le ngaka Mmakola ka kua go no tsena kholo ba re no monna o mongwe monna o la ke a mtseba ba re o iteilwe ke a butša ke re monna o iteetsweng ba re no ga go kgone o tsibiwa gore o iteetsweng ene monna gape go ya ka mokgwa a iteilweng ka gona a ntate Moruta a buala ke go mo feleletša ka mokgona jale ke thokolosi e batho ba kgonang go spiritual le yona wa kry-a le gore thokolosi e go dia gore wena o ne fetoga motho ga o ne o itea ke batho ba go lwa le batho motho wa fitla mo plekeng e le gore batho bana madula gona ntate Moruta ge ba fitla go thoma go nwa go le gabotse tšiki motho o la wela o tšaelwa le batho go ya go nyaka go tswara molato keng motho wa modimo ebile ga a thoma ko le o bane o tepolelela ke re ntate Moruta thokolosi gape e kgona go go dia gore o ne re ke a tepolelela gane wa senya no thoma go bolela ga nnyane gore banna wa tsaba banna re go ga boima ka magaeng o ra nna mona gape ene wa kry-a le gore wena ga o re le motho ore ke fa maele ba bangwe ntate Moruta dithokolosi tse ke bolelang ka tsona ge ba fitlha ka magaeng a bona go ba bo bona go ba le bothata o kry-e le gore mo familing ntate Moruta motho a tšewe serious le gore ke ntšha mmono ba re o thomile mana monkgelele motho o kry-a nwele bana o ne re sa re wa bolela Moruta ba re jo e menyana a re rediong papa a re rediong papa e ba problem e serious ntate Moruta e leng gore bana ba borena ba kopana le yona ene bona ga ba e lemoge a go kgonagale ntate Moruta gore ka gae batho ba seke ba go tšea serious le gore ke ntšha mmono batho ba re aowa mana gane o reng jalong ba bangwe ba bereka mebereko kore thokolosi ka mokgwa e fitlhile ka yona ntate Moruta e kgona go dia motho gore makgowa gage ba bone phoso le mo go seneng phoso ra re banna o ne o bereka le batho ga botse ntate Moruta phosonyane nnyane ya go nleta mmaeko ka phoso napile o rile molato mo mogolo bile shu ya di-hearing jale ke thokolosi ka lebaka la gore thokolosi batho ba bantši ge re bolela ka yona ba feletša ba tšea gore thokolosi mohlho mongwe e tsenela ba bangwe bona e ba tsenele jale ya ba fitlhela mara bothata kore ba fitlhela ka tsela ya go fapana ba bangwe ke bana ba dikolo ngwana ga a thietse sekolong thokolosi e ge e fitlha mo go yena e kgone go botša ngwana o gore batho ba go ba bolelang ba bolele selo ene mara wa lemoga gore ngwana modimo o kgona go mmitša gore nana wa tseba gore sekolo se bohlokwa bjang a go botša re no kore lo tša di bolelang o bo makala mara motho ga botse o reng o bana jale ke problem e leng gore gona that's why ka mehla le mabaka ntate Moruta re fa batswadi maele ya gore bana ba bona ge ba thoma go ba makatša ntate Moruta ba seke ba tšheba go ba tiša go batho ba go swana le rena le ge ba sene selo gore tle re kgone go ba thuša gobane mmereko wa rena ntate Moruta ke go lwa le memoya e mebe e leng gore e tsene ka magaeng wa kry-a le gore ka magaeng go ne phela go ne le shata wa kry-a le gore ka magaeng ga gone bophelo bo bokaone wa kry-a le gore ka magaeng ke bothata kore go thoma ka wite go fitlhelela go ngwana mafelelo lo tša gona ga di loke tate Moruta a ragane go a kgonagala gore ka gae di seke di a re tsogela mara e thoma go ba kotsi ge e le gore mohlho mongwe banna gore bana ba 6 ka gae ga gone lenyalo ga gone mebereko ga gone selo kore batho ba ba modimo ba tše di ba swanetšego ke madimabe jale ya kore batho ba tumile goba ba humile ka madimabe le ditshele le dintwa ka gae ga o sa kušara mama ke mang papa ke mang ka gae ga o sa kušara abuti ke mang sesi ke mang e ne ba tlhakatlhakana o mongwe bile malapa gona o mongwe ba lela maloba mo ka thoma go lemoga gore ga botse go na le probleme e ntšhi ka mmalapeng ra ka gae banna go thoma ka papa go fitlhelela ka mama le bo sesi kore go no nweo ga gogiwa ntate Moruta a go sana order next go ya go nyaka taba gona gore batho ba ba kang
batho ba baka gore go ya go baka lebaka batho ba modimo ba re gomme maloba ga a nwele o la rona le wena o bo nwele kore ga o sa kgone go kušara papa ke mang mama ke mang jale tokolosi e kgona go tsena ka ga e tlhakatlhakantšhe lapa o kry le gore go ba le problem ya gore ka lapeng ga gone order dilo le sepele ga botse wa se tlo sa kuša gore ga botse molekane kore mokgekolo ke mang mogala ba ka mo ke mang o na le tabe ngwe ile a ntšhoša ga o bolela ka taba gore batho ba sa tseba gore ngwetši ke mang mokgonyana ke mang papa ke mang ba bontšha tabe ngwe tabe empo e fišitša ke nyako go botša makantate malefo ba re ge kgono bja le mokgonyana a ka re a tsena ka malapeng a hloka mosadi a hwetša mmatswale se a swa gona bothata mosadi ya gage ke problem ge papa go tšona le ena a tsena a hloka mma go bona e le go mogatšagwe a hwetša ngwetši ga o ba ra gona taba ke o pelo botswela pe ke re mara banang ke le boleleng nnete bana a re morota ke tse diregang ka gešo tšeo o ka iputšha tate morota gore taba ya mohuto e kgonega jwang tate morota batho ba bantši ge re ba botša ka taba ya thokolosi le leswiswi ba tšea gore mohlho mongwe re no bolela tate morota taba e re bolelang ka yona e gona ene e tšere malapa mantši a tswaletswe thokolosi go šetse yona thokolosi e kgona go tsena ka gaeng tate morota go fitlhelela ke nagana taba tša mohuto ba bantši ba dikwa gona mo lenanegong le ka kwa Facebook tše re kopana le tsona tša gore o kry ngwana monnyane wa 9 years a ya matšatšing tokolosi e tsene lapeng le lengwe kua pele ke ba reng ke lefiso tate morota le batho ba bontate ba ba ya matšatšing nagana ntate a ya matšatšing jale batho ge re ba botša ka tokolosi tate morota nako ngwe ba tšea gore re bolela ka taba e le gore a e gona thobela a tseba segwana le la o bolela pelo le nngwe gore tate malefo ka mokgwa e leng gore thokolosi e fitlhile ka gona ebile ke ya matšatšing e sa le monnyane segwana le 25 years gore a gore ge re bolela ka gore bophelo ba gage o santse be le kgarebe o pallwa o thomo o iputše gore bana monna ke nana ke re batho ba bagolo ba kwešiša gore motho gore a feletše a fitlhile matšatšing ke ga go diragetseng go senyegile kae taba e ba kgwedi le kgwedi bjale monneng ene batho ba santse ba lemogeng tate morota gore thokolosi ge e thoma go lapiša ke ba bagolo ka mogae e ya mo baneng ene yona thokolosi e o kgetha yona gore e bereka jwang ka bona ge e le gore tsenetse mme ke kgale motsenela ka kwa digwareng e lapile gobane batho ba santse ba lemoge gore thokolosi e kgone go fitlha point ya gore ka mogae ka mo o kry-e le gore jale lapa le e setse e fetogile lapa la thokolosi ande batho ba se lemoge gore taba e gona lapa la gona o le bona ka mokgong tate morota ga le ne tswela pele le palela baporofeta le palela dingaka gobane thokolosi ya yona tate morota gore ke a e raka e re nkiša kae morota ka gore ka mo ka ga gešo ka mo taba ya mohuta o ebile go nyaka go bona gore e fitlhile go thoma go ba le menkgo ka mogae ka mo o ne kry-e le gore go no ba le monkgwanyane mongwe ao kaone a gone monno a ka go kgotlelela a gone mosadi a ka go kgotlelela lebaka tokolosi ge e šia monkgo mo mothong tate morota e raka batho kore e ria monkgo o mongwe e leng gore ga o kgotlelelege tate morota ge e le gore o sesi tokolosi e tsene mo go wena ge e šia monkgo mo go wena ga gona monna wa ka kgotlelelang ke molao tate morota o ka makalang gore malapeng a mantši bo sesi ba rena ke ba babotse wa buta rena ke masogana tate morota o ka ba duma gore sesi o e ka ba ngwetši ya ka kua ga ya mme mara wa makatša ke gore wa ntshe monna a ka no tsena a re ke a lema monkgo wa gona wa tse re o riang o mo rakile motho o hlapile wa mmona o hlapile o sekono mara o makatša ke gore monkgo o yang go tswelela ke monkgo mongwe ga o gabotse nne gabotse go bohlokwa gore batho nke re tenya ke mane go na le batho ba e le gore re kopane le tsona dilo tse di belo ka jeo ntate malefi mo e le gore ba bangwe ba re file maina mo metseng ya borena gore o rata basadi o rata banna ba e bolela taba yeo ga ba tsebe se ngwana batho a kopanang le sona o tse gore mo bophelong o ka se tsamaya o te tlhalosa go motho o mongwe le o mongwe re tlo no bolela gore wa tsa gore ke morota o kwana le basadi morota o kwana le ga ne nne man batho ba ge ba fitlha mo go nna ba kopana le smell se re bolelang ka sona goba monkgo re bolelang ka one o seng ga botse ke mo ka ba dirang ba feta ka moswane ke mo ka kopana le mongwe ke foraforana le ena goba re botsana je re botsana re ya kwana le ena ga a fitlha o kopana le bothata bogole o a feta ene mola e le goreng ge re tlogelana madimabe ke gore a re kgone go ka dula fase ba re morota nna ka baka la se ke kopana go le sone mo go ene hei nna nka sa kgona
tata Moruta thokolosi ge e senya mo mothong e ria gore motho ge e le sesi go ba ile abuti a ke swantse ka abuti abuti ga gotse o nwa madila ga a sapote bana thokolosi itšere tšhelete abuti ga a robale ka gae go ne le bo abuti ba e leng gore ke ba rena ne ba koša botlhoko o e leng gore tata Moruta le bomme le bontate ka gae that's why ke re gong bjale o ka bulela megala wa re bana ba lena go diegang bana ba lena ge ba gotse tata Moruta motho o tla gae Friday o tlo ba boniwa Sunday ka bo 3 ya gapela a hlapa a boela morago a ke tima ebile ba fitla bila re bana gape go tswa gape big jagile taxi la ya ntšhia go ba gape go ne mthoko mongwe ke bereka le yena o tswa peka sfoto gape re ya ka mo ka Pitori gape mthoko le o shile mola ke itimbana a re boleleng tšentši ka phone ba gona batswadi ba ile gore ba palla go ipsina ka bana ba bona ba palla go ipsina ka bana ba bona motswadi o leng gore ga a tsebe gore la mafello ga a gopole ngwana ga re ke mo rekela sesheba batswadi tlogelang go blame bana emaemelang bana ba lena le tle le kgone go bona gore go diegang ka lebaka la gore bana ba lena ba kgona go gata dilo go ba tsene ke memoya ya dithokolosi e leng gore e ba dia gore ga ba bona lena o no kry le gore ngwana ntate Moruta o bona mmage bjale ka re wa seleka mme o mongwe le gone foro gore go nna gore ntate Malefo ngwana ka o kopane le mosadi wa Mzulu ga kopane le mosadi wa Mzulu gape ngwana ola ke mo itše sekolong ka tšhelete ka ya mafelelo ngwana le khono a sampole bjale ka mmage ene sa go kuša bohloko gore ngwana o ke ngwana motho a nnoši mo go nna o agile ntlo kua makgweng gomme nna ke sa dilwa ka ra mekhukhumo gae mme ola o thoma go botša nna gore no gona re ke blame mohlobo mohlomongwe wa batho ba Mazulu ke re a o amogekolo a o blame mohlobo wa Modimo nne ngwana gago ba kgone mmereka gore ga a bona wena a bone wena bjale ka motho e leng gore o a seleka ke re la mafelelo ngwana o go lelela fase bjale ka mmele le motswadi be le neng gore no o ka re ke 4 years ya go feta ene ngwana gage o sepela ga botse mokgekolo la Modimo ebile o bola ke mahlo ga bola ke mahlo o palla ke go ka kry-a mohlomongwe dibrele bjale ntate Moruta batswadi ka gae emaemelang malapa lena e ka ba le tshwenya ke bana ba ba tshwenyago ba le tshwenyago ka mogae go ba le tshwenya ke balekane ba lena emaemang re gona go sasa re bereka mo hlatlolanang ntate Moruta re thoma ka itotlo ka forogo batho ba ka tla forogo ka makatana mane re tle re kgona go ba thuša le ba le mohlomong ba tšhetšeng ke taelo tša noka go sasa tlabe re le gona re tlo kgona go ba thuša mošate ke mo ke tswa gona ntate Moruta ka ntle go senya nako moroka o fihlile balli ba rena šiba le seke la chefta mo leng gona re tle re kgona re tsena ditabeng thobela Professor Moremi ke ngaka ya setšo o thusa ka malwetse a latelago stroke sefolane tokolosi go tlhoka boroko go tlhasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe le lengwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Moruta go thoma ka iri ya senyane bošego go feta ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le lengwe le ka labone le lengwe le lengwe ka go la Jenfest Hlatlolanang Center go wetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi tloutša baroka. This is 98.7. Thank you for being part of us. Re a leboga go ba karolo ya rena. Rato 9 to 12 mo banna le basadi ba aga malapa ke re ngwana ga le ya nna ke nagana gore ge o ya gae o tshwanetse o tšee bana ba gago le monna gago e le ena ka gore ge o ba šia morago o ba šia bojutung a ke ra bona masepala ba ganyetse go mo local mothantse kgone ya ka gabo mešhe marago ka se bone balekane ba bangwe ba leša balekane ba bona borutu ga o etetse ga geno o boe wa robala ka moswane wa boa nka se go balele gore ke ga kae mara se go le gone ka moswane ka moso e ke tlago awa o napa o fatana gape go na le polelo e nngwe e leng gona mo ya go ntse le batho fa o ya go bona ka baka la polelo ya lesebo la go senya ditaba ke ding a se gantši a ka noya a sa bolela gape se ne e polele ka gare o moka mosadi ya batho o šalaike ke boduthi ka mogae ga mosadi go nna o fana jwale ka kgogo ga mafuba a fubala
go e gopola bana ba yona gore ana ba kae ba file e ba le kae ba le e ke tsanto ke ba gobel e ba befa ke mosadi ga ile a ile ka ga kopana le Ishmaish gona mo lenaneong le mošupologo o fitla ka labone go 98.7 Sekhukhune FM. This is 98.7. Thank you for being part of us. Re a leboga go ba karolo ya rena. Ka ba o kgatlhwa ke mananeo a gaso ya Sekhukhune FM ge ba o na le ngongorego ka mananeo a Sekhukhune Community Radio mbolela le rena na o dumela gore Sekhukhune Community Radio e latela melawana yeo e beilego ya digašo o ka re tsebiša ka go ngwala pele ga matšatši a 40 go re tsebiša ka ngongorego ya gago re ngwalele mo diadreseng tse di latelago Sekhukhune Community Radio PO Box 675 stand number 189 Tlatlonan Center Vergelegen B Genfest 1085 go ba go email go programs@skfm.co.za goba nomoro ya mogala 013-265-8916 le nomoro ya fax ya 013-265-8916 re tla fetola ngongorego ya gago pele ga matšatši a 14 go sa kgotsofatšwa ke phetolo o ka romela ngongorego ya gago go ICASA Independent Communications Authority of South Africa 350 Witch Hazel Avenue Eco Point Office Park Eco Park Centurion Private Bank X10 Highfield Park 0169 and telephone number ke 012-568-3000 le 012-568-3001 website ke www.icasa.co.za. Alright, some nne la metsotso go itšela fela go irikela ya bole some go Sekhukhune FM 98.7 Moroka show ka meagong ya gašo Moroka madimo ya kgotso šaotle a tšee wa gaphetšele go batheletši ba Sekhukhune FM. A ke go tamiše the general Ntate Morota a ke dumediše magoši ke dumediše batseta ba mošate ke dumediše baruti ba porofeta mangaka setšo batheeletši ba bagolo ba SK FM re a le tamiša magagešo ke bue ke tamiše balli ba rena ba bošego ba lekgono Morota o mogolo ke rata go no tšea sebaka se lekgono ke no tšea metsotso e se eme kae nke ke no bolela le baswa ba ga borena a nyala baswa a re hlompheng batswadi ba rena lentso la ka la lekgono ke tlo no bolela ka tabaši batho ba bantši Morota batswadi ba bona ba ba godišitše ga bohloko batswadi ba leka ka mokgwa ba ka kgonang ba itimile dilo tše dintši ba kore ba tikunne maphelo a nkebeng ba phetše ka nako ya bona e le ge se sengwe le se sengwe se ba se swarago ba llela go godiša rena le kgono re godile re le batho re lebetše batswadi ba rena re le batho ge re fetša go gahlana le balekane ba rena re palla ko go no fa batswadi ba rena le ge e ka ba 10 ranta ya go reka borotho re palla ko go fa batswadi ba rena le ge e ka ba tšheletenyanennyane ya gore motswadi a ka patela society o bereka mmereko mo botse o rekile koloi tše botse di tseba go namela ke makgarebe ka ntle mara mmago palla ko go inamela ka lebaka la gore makgarebe a go tšere a go beile kgausu a go fetotše ebile go bona motswadi ya ga go thoma go mmona jwale ka moloi ga swantše išo bookelong o re ga ena makhura ga e sepele ka metse mma o re ga ena ya so nto Morota ke nyaka go lemoša baswa ba bantši gore ba bambe ba bereka ga botse mebereko ya bona e fedile lebaka la gore mebereko ya bona e fele ke taba ya gore ba tlaišitše batswadi ba bona go na le batho ba Morota dilo tša bona di senyegileng ka lebaka la tlaišo ye ileng ya tšwa go bona ba tlaiša batswadi ba bona wa bona mo bophelong go nyaka go bona gore modimo wa araba tlaiša mmago go nyaka go bona gore modimo a se ngwana bapala ka mmago and then o tlo bone gore badimo ba ne le maatla ga kakang so o swanetše Morota re le batho re bone re ka bereka jwang gore
taba ye ya batswadi nke re itšeng serious taba ye ya batswadi nke re itšeng serious bophelo bo boima morota ge ile re tlo tlaiša batswadi ba rena baswa go njwa le ba magweng ba tla le dibonus go no mongwe o kgona go ya gae a swere tšhelete a fitlhe a ye go ija le ditšhomi a lebale mmage a lebale papage a lebale sesiage o e leng gore o be a te tshwenya ka mehla le ka matšatši e le ge a re o godiša yena baswa ba bantši gore dilo tša bona di loke ba hloka go kgopela batswadi ba bona tshwarelo ba hloka go kgopela bo malome wa bona tshwarelo ba hloka go kgopela bosesi ba bona tshwarelo nako nngwe motswadi ya gago ge batho ba re ke moloi na wena jwale ka ngwana o ka thuša mmago jwang gore a tšwe ka gare ga boloi sekgatle ke ge batho ba re mmago wa loya kgatla ke ge batho ba re mmago o ne mathata a ka thušaga ka tsela e so nako nngwe mo bophelong morota re swanetse re nyakele batswadi ba rena di-solution gobane batswadi ba rena ba re kry-ile re le mathata ba re nyakela di-solution a go easy morota go kera ngwana 9 months o bo o boe o ye go kwa bohloko o nonnoši ngwana a fihle morota o te tlhobe boroko o mo godiša o mo papatletša a lla bošigo ge dipula dina o maika sure gore ngwana ke yena a hlapišiwang ke yena a šireletšiwang wena motswadi o re tše dintša dilo ke tla di bona ka morago a e tla sa tsebo o bolela wa ba wa feletša o boletše ka baka la yena mma yo ya so nto ke nyakang go e botša batho morota a re tlogeleng go tšea batswadi ba rena boele ka batho ba babe nakong ye nngwe batswadi ba rena gore ba be ba babe ba dira ke lebaka la rena morota re le baswa re tlaiša batswadi ene ge batswadi dipelo tša bona di thoma go kgopišega re ba bona jwale ka baloi baswa ba bang a ba sa gatagaga bo bona ba re mme wa loya ba re tate wa loya taba ye o e kwa ka mang ka nyatsi ye e leng gore o dutse le yona and then a o ne ngwaga o dula le yona mara mmago kgonne go go godiša no o ne le 38 years mmago a go hlokometše a go godiša a go iša ka mo le ka mo go ba jwa malwetši ya gago ka moka a tseba ke mmago mmele wa gago ka moka o tseba ke mmago mara go fitlhile motho o moteng o e leng gore o dutse le yena ngwaga o go fetotše gore mmago ke moloi ene lebaka kgolo ke goreng o a bona gore mmago o go galemela godimo ga ditsela tša go tše di seng di a loka tše dingwe tša gona ke yena motho e leng goreng o a go senyetša godimo ga bophelo bja gago ga a swantse a kuša gore motho o ka re o tlo go bona tsela o go latlhiša so nna morota ke rata go botša batho gore ge o nyaka go bona gore modimo o tlo go fa mahlatse le badimo ba geno ba tlo go fa mahlatse morota e re ka gare ga phei ya gago ya kgwedi le kgwedi go be le bonnyane bo bo fang batswadi ba gago ge batswadi ba se gona se lebale bo mma mogolo wa go se lebale bo mma ngwane se lebale bo malome se lebale bo mma malome se lebale kgadi se lebale borakgadi gopola gore o godišitše ke mang batho ba bangwe morota ba kitima le dingaka ba kitima le dikereke ba kitima le mo ba nyaka mahlatse ya bona ba tlogetše gae ka lebaka la tshwaro ye e leng gore ba tlaišitše batswadi ba bona ge o ka swara motswadi wa gago gabotse o a mo tlhompha o a mo rata o a mo thekga morota o tlile o ba le tšwelopele morota o tlile o ba le mahlatse ba gona bana ba ba etetšeng pele ba hlokang gore batswadi ba bona ba thuše ba gona bana ba e leng gore morota ba duma go ba le batswadi ba bona ba fetogile batho ba go omanya ke nako ya gore jwale ka ngwana o thuše mmago ke nako ya gore jwale ka ngwana o thuše tatago gobane tatago o thušitše wena kua moragong o be o ria matepe o lla tate a sare ke ngwana a go tšea go tuntuletša go bea gabotse a ba a go ruta le molao le golle o tseba molao go feta papago o tseba go bolela go feta mmago o tseba kudu go feta batswadi ba gago o tseba tšhelete go feta batswadi ba gago batswadi ba tsentšhitše bana dikolo morota le kgono re bolela so bomakoti ba fihlile ba phiat gore ba phumphantše dilo tšela ka mokana ga tšona motswadi
o shetse ya nnoši ka gare ga lapa gomme ngwana gage o namela koloi ye koto motswadi o palela ko go no kry-a mpete wa go tswa go ngwana gage o robala mpete o sa leng a o reka kgale-kgale e le ge a tsentšha ngwana sekolo a palela ko go reka mpete wa o nyakang. So baswa ba bantši ba reka dikoloi diawa batswadi ba bona ba ba swere ka dipelo ka lebaka la re koloi tša di ba thuši koloi tša di ba kgole ka selo. Baswa ba bantši morota motho o kgona go reka diaparo tša go tura a palle ko go rekela mmage le ge e ka ba khiba le ge e ka ba masantase a palle ko go no rekela mmage. So o tšea kae mahlatse gape gore motho a be le mahlatse a se gore santse o tšee jwala o ye ka kudirapeng o re wa go phasa e be gona ba reng o tlo kry-a mahlatse. Mahlatse a tšwa mo hlompho e tšwang mahlatse a tšwa mo polelo ye botse e tšwa go gona. Badimo ba fa motho e leng gore o na le tlhompho mahlatse ge o ka bona ba go file tšhelete o tsamaya o roga batho tseba gore ba go file nakonyane fela ba go ria gore ka lebaka la gore o se bono o se bogo o tseba go bolaela tšhelete e fele then o tlo kgone go tseba gore motho o swanetše a phele jwang. Baswa ba swanetše go fetoga ene o bona morota di-bonus tše December o ka lebelela gantši go ba le mahu a mantši is because batswadi ba bantši ba be ba kgopišega gobane bana ba bona ba kgona go tla gae ba seke ba batlela le selo. Go ne motswadi o e leng gore o kgone o kry-a le Christmas mara a ija bogobe ka morogo gomme ngwana gage e le engineer kae ngwana gage a bereka mmereko mongwe mo botse kudu basadi kore bannyana ba thabile ene nto go kwiša bohloko gone jwale bana ba ba makgarebe ba ba berekang ga botse ke bona matšetšing a bole kgono ba thomang go ignora batswadi ba bona ba thabiša di-boyfriend. Motswadi o bohlokwa motswadi ke motswadi a ka se tsoga a fetogile motswadi wa gago morota o swanetše o dule fase o bolele le yena ga go ne se sa go swareng ka botse mara se ke nyakang go se bolela morota go bana ka moka ba e ba leng makgweng go botate go bo malome go borakgadi o molomong gare ga theoga a tle a leboge bophelo a fihle a re mme ke berekile ngwaga ka moka ye ke ya gago o tla bona gore o rekang ka yona a ene seroto ba tle ba bone mahlatse ya ba tlo ba lona ba tle ba bone tše dibotse tše ba tlong go ba le tšona ge mmago a ka re a rapela ka gare ga thapelo ya gage a re modimo šireletša ngwanaka o mo fe mahlatse mahlogonono dilo tša gago di tlo bulega le ge baloi ba ka rata ba riang ka mokgwa ba nyakang morota dilo tša gago di tlo bulega le taelo o tlo re go o e berekiša e ya go ba le maatla gobane maatla e a tšea go tloga go batswadi ba gago ya kwala moroka gore e tšo boteng be pelo ya gago balli ba go šua ba go lebeletše molli wa ka šuena ya so ke ya kgopela morota baswa ke nyaka go bona re thabiša batswadi ba rena baswa ke nyaka go bona re ba le kore ke nyaka go bona bophelo ba rena re thaba mma go rena le kae re gona ke ba ga mang ba ga magane ke ba ga magane re le thuša kang ba ga magane ka lapeng la ka a gona boroko ka lapeng la gago ga gona boroko go riegang ka ga magana ke nyetše ka gara tšhotši mara ke sa fana ka fana gešo mogala jwa lapa lela since go tloga ke tsena ka gare ga lenyalo mogala jwa lapa lela o nwa jwala o tia jelala mogala bo wa gago ya ke moswane ga o mmotšiša gore maabane o robetse kae o ne o homolela o fela pele o tšwela ka ntle since go tloga ka 2016 ke le ka gara mathata maso ga a fihla ka lapeng ke tlhoba boroko go bana ena ngwane ke tlileng le ena ga a fihla ka lapeng wa tsa ke gore ga e ketle ga letšatši le dikela ga a se gona ba setšana ba fotsa mama ena e tea 80 papa ga a tlo tla ka gae ka lapeng la ka go a fiša le bošego ga ke robale ngwane o ne o na le a bolela bošego o bapala dikatse o lela maribiši diribiši ga lelela kana ka fo kwalela ke a tsoga ke a khunama ke a rapela ge ke fetše o rapela ke re amen le homotše ga ke re magala ja rapela aowa o ka re go na le ntho e nngwe mo go yena e mo gapeletša tše tšohle ka moka ga go kgonege gore a khuname le nna a rapela o nthele gore ke tlo rapela ka 12
ka 12 nna ke swere ke boroko a ke tse gore wa rapela go ba jwang ke gore o bapala katse ke ile ka tsoga bošego be go jutla moya ka fo tsoga ke re mo ngwakwaneng wa mollo ka tse re lao ene a se mathomo ge ke tsoga tšatši le lengwe ke fo hwetša mo fase go sepetse sa fase ka gopola ka tšatši le lengwe ke ile o tšhomeng wa ka a goroga a topa ngwane a nthela re ngwane o ne e mahlatse empa ba tlo mo tšhuba ka makhura ke kgopela re o khuname o rapele a nthela re o ka no o tla mo go nna ka go phethela ka baka la go hloka la ke šala ke tla mo ke taba go hloka ka baka la go hloka ke ile ka fo khunama ka rapela a khunama ka rapela thapelo ke mogotsi ya ka ke mmele mo gausi thapelo ka lebaka la gore mathata a leng ka lapeng la ka a nkimela ke se monnyane a nkimela ka kudu ngwane bošego ga a robale o ne o lala a bolela ke tse gore problem ke eng sekolong ke reka di-ball pen every week ba motswetša ball pen ke ntho ke mmoditseng yone ke moretse ka re ke kgopela gore o seke wa bo wa tšea ball pen e leng gore e timetše maabane tšatši la mathomo gore ba mo file yona a e tlogela mo tafoleng a re a rela bagotsi a re a nyaka go ball peniše ka ga ke mmoditse ke morela kere ke gopela o seke wa bo wa tšea ball pen ka lebaka la re ball pen e ne e mathata awa o nkwele yena ga a ne bothata jwa gago gore ga a robale bošego ka lapeng la ka mogala jwa ka ge itea friday pelo ya ka ya suswala go pajile ke rwele mpa le gane jwalo se ka iša pelo gole re nyaka ditaba mma gore le gane jwale ke bele ka lesea o tshitse sea le kgole sa tso le fetša kgwedi a itea friday pelo ya ka e suswala ka kudu ntho e nkušaga bohloko ke gore o kwele ke sa rwele mpa ke ile ka theoga ka sepela ka e ka gešo ke ile go gopela mahlwatsi go batswadi ba ka ke ne batswadi ke ile go gopela mahlwatsi ka mo founela ka morela ka re ke gopela gore o tlo ntšhe ke sepela e le sonta ke gopela gore o tlo ntšhalelele bana o sepetse o sa la fo o tswa ka bo 9 ne e le sontaga o sepetse ke itse ka founa o gana ka fo bona ke founa founu e sa tsena ke fo tlhoboga se gore ke motlhoboga goreng ke fo tlhoboga gore ga tlotla ka lapeng ya be a re 12 ka rela bana ba ka re ke gopela gore le pakeng aparo tša lona tša sekolo le ngama mogolo a lena ka sepela le bana ba la ka ba felegetša ngama mogolo a bone ka sepelela ka ya ka ke le ka gae ke sontaga mantaga ke ya go batswadi ba ka ke go gopela matlhatsi a ke boa ke thoma ke dula setupong kholo ya tsena ya maagelane wa mphone ke kwa tša bolene o diega jwang nagapa ga ke gae o nthela gore mogala jwa gago ba re ba mogo ba ditse ka mabane ga mabane awa naka kwa ebile ke a toropa ke a mo founela founu ya gana ke romela ausi mwa kere ke gopela gore e ka kwa lapeng ga kwa lapeng o e kokote o check gore go neemang a o a sepela ga a fitlha ke kwa lapeng wa mo hwetša a mo hwetša o hwetša fatle go se se rurugile mahlo molomo o rurugile e ba a sa kgatle ka selo ke mantaga ke rwele mpa ke lapile ke ka gae la bobedi ke lela mogola ke kerela gape re tlotla re sepela o nthela gore a iša moya fase re tlotla re sepela ka la bobedi ga wa la bobedi ke ya re toga le mogola ke butla mabenkeleng ke a fihla ge ke fihla ke ile ka nyamanko go feta molomo e ba a sa gone le go ja a mpotša re le gole gona ke latlhile jwala kare nna ka re ke di bušetša go wena ka re modimo ke mogolo o tle go šogofatša ga e ba le gore o kwa bohloko o bolela o e kwa bohloko jo re tlotla re bona aowa ke kgotleletše mogala jole o busy o sa foege laleng o šia bana ka lapeng re fo lala re noše pelo tšwedi tše ntsho ke gopola ka 2017 ke di mima mošemanyanaka wa tsa ke ile ka kwa bohloko jo bogologolo ka re mara a fa gore ke tlo namola keng ka lebaka la gore ke nna ke tsene ka gare ga lenyalo ke sa le e monnyane mara empa bophelo jo ke bo hwetšang ka gare ga lenyalo o bohloko mo go nna ge ke robetše ge ke tsoga ke tšea mosamele ko o wanega
ke diputša gore a fa go a kgonega gore nna mehle ke setšha ke tlile bogaji la ga ke le ka gaka ke setšha ke tlile bogaji nna ke tlile bogaji ke tletse mang mo bogaji a gore o kole bohloko ka 2017 o kole bohloko beng ntho e ba e jira ya gore wa lala e be e sa fele ke diputše gore a fa ke tlo a hlola keng ebile wa tsa e ntša le mo pelong yaka a re thome mo o thome o dulaneng le mogalabo ka 2011 yeah o sa le ka reno goba mohlom thoma jalo ke be ke re kotse e tlo pomega ntho a e jirang be ke re kotse o tlo a botsebotse ge o thoma le mogalabe ya gago le thomme le motho wa dilala ke be ke sa mo tsebele go tia jelala mara history e reng ge o nyakišiše awa mmago ga a bolele seno ga a bolele seno ga a nwele ke motho mo jwang ga a fihlile ka lapeng mohlomongwe ga a se ya dilaleng ga a nwele ga a fihlile ka lapeng ke ema ka maoto yena ga a nti ga a re seno o emišwa keng ka maoto empa poleletšo e tswang ka ye kgolokgolo mohlomongwe ye e leng gore ga botsebotse o e lebeletše mamma gore ba go thuši ka yona ye e leng gore a re gane re ya ka gore mogalabe gago ke motho le dilala o tshwenya ke eng a ke fo gopela ba nthuši ka lapele la ka re robale ga go boroko ka lapeng laka ke gopola ke ile gona go auso a nthela re ka kwa lapeng go sepela ntong wa mo jarateng mara ke gopela gore o khunamo o rapele a go boroko ka lapeng laka mare bishalla sikatsi ke a di kwa tsona a go boroko le ena mogala jo ke a mmona gore gape ba le mo a wa ga a sa itire wa ntšhoša matšatši wa bona boroko bo ka se be gona boroko bo ka se be gona o ne mengwage mekae 33 years mogalabe ya go ne mengwage mekae 36 or 7 ora kwa 88 87 kwa 86 okay ona 38 sese o kwiša bohloko ba ga bo mogala ba gago ba kae ba gona batswadi ba ga ba se gona ka moo sa le o ya go bolela le bona neng la mafelelo matswala ke utlile kwa go nna ka Friday o berekang mogala ba gago wo ke motho wa security and mmereko wa gage ga a bereka mmereko wa gage a o mo dulele wa ya šetše le kgono go setlemo wana ke itse ke morela ke re ke ya ka SK antela re sepelang ena ga ne bothata o vule gore o dumelela re sepelang re nyaka go go thuša re nyaka go bona dilo tša gago di loka di ema gabotse lapa monna o swanetše go tšea maekarabelo go bohloko go wena go tla o boputše bana mo gomme tata a šetše ka gae tate nkebe ya le mo a re Moremi ke šeile ngwana ke šeile mmeku wa gae mme o šetše le bana nna ke tlile mo ke tlile go kgopelela lapa la ka thušo phelo ba gago o sa le monnyane go ka ba ka gare ga situation o leng ka gare ga yona monna ge a go nyetše gomme a go tlogela a ya go betha dilala nna ke lefe lethabo le o sa mo fego lona ka mogae le e leng gore le gapeletša gore a le latelele ko bana ba binang gona na wa moroga wa ke moroga alright ge a šala ya go betha selala o ba a tšere ka e tšhelete a ke tsebe le nna a ka re ga a bereka o ka gae ke a bona ebile a ke ne problem a gore a bereka ke re mmereko o tseba ke modimo okay ke duma gore re mo founele nke re no re boledi le yena re ko gore yena o tseba eng tate ba geno ba reng ka seemo se sese ba ge ba ile batla o ile wa tla kgaetšea ke mogolo le mogolwake la mathomo ke sa thomo fihla bua ka mafounela ka founela o seke ke molatelang ka moraga ka re wa tsa ngwana ka šomo ke ditšeng gone wa tsaeng ke tsene ka gara lenyalo mara le boima
anthela re gore nka morela ka motlhalosetse ka morela ka re ga potsa a itea Friday mogala jona pala ga a robala ka molapeng and re sala ka mokhukhung wa difa bwana hwetša re se gona o tlo reng a wa gone propo bommaga ba lekile go tla gantši ba etla ka kwa lapeng ba rate mogala a theletše fo o ne o homolela ga ba fetole ka founela magolo a ke ya belegeng mamma ka morela ka reng koko wa tsa kore ka mo ke neng ka gona ke a hlaka a re ngwanake kgotlelela empa ge go baba ke tlo o bona ka wene e ba era gore o tlo bona ka nna ga ke tla ka gae ke slim mara ge go ka tswela pele ke kgopela gore o rwala bana otle gae ka re ke jutse ke nnoši ka re ke tlo tshegiša ka batho gape go ya gae ke go tshegiša ka batho ka moo ke a dula ke ka gabo bana ba ke godiše bana ba ka mogabo bona ke a dula ke ba godiša ka empa ka re ke tlo fo o kgotlelela ka fo go tlela soro so o tlo kgona se fo go tlela serope o dutse o no nnoši mogala ba se gona ile jwale gape go ne dilo tše dingwe morota mo bophelong re swanetše gore jwale ka batho re te tsebe go ne nako ya monna ya go nwa jwala go ne nako ya lesogana ya go nwa jwala ge o le monna wa lapa o e ya go betha dilala tšatši le lengwe ge mosadi wa ka motlogela le bana re jwale ke le nna ke sa go betha dilala o tla dumela a ka seke ke rela gore nto o e dirang monno a e dirang mosadi ge mosadi wa ka re e re le nna le golle ke tsamaye ko betha dilala goba wa re o le kua thabeneng o noile o sa thabile wa bona le yena a tsena ane le tšhomi tša gage bana ba šetse ba nnoši ka mokhukhung o ka dumela a se yona nto e regang ka molapeng la sese a se yona morota le ga tee le ganyana a se yona motho ke motswetši ene motswetši o hloka thekgo ya monna ya go felela gobane ge ngwana a lla mme ge ile gore mo gongwe go ne mo a tekwang o ka raka ga botse mo mmeleng tate o ba le kae jwaleng ene problem ya gore motho go nwa buala ga boa o bua ka lešata ene ka mo mme o tla ba robadišitše ngwana ga boima gape morota dilo tše dintše a re di lebeleleng ka leihlo le lengwe ge monna a tsena ka gare ga lapa o swanetše gore a thene mosadi wa gage one wena everyday motho ga a gona ga a boa o kgoši o šuena mo and then gape o no ba mosadi o e leng gore o bona o ka ribale mo ke no dula ke nnoši ene o phela bophelo bo nkareng bjale o phaofolo monna ga a nwe ge ile o mogolo ga a nwele ka gae ene ga a te kwa ribale ke kgoši a ya robale o ra re go mbale ge ngwano a šitša le so a ekwa ba re papa ge o ile thaveneng ge bana ba sa tlela ke batho papa o ile thaveneng o ile o nwa a se yona nto o morota ene beng ba dithavene ba ka se tswalele dithavene ka lebaka la gore banna ba bosesi bano ge o le monna o swanetše gore o te tsebe founu wa gage ba re ga etsene ge o le monna o swanetše o te tsebe morota ene o tsebe maemo wa gago nkwešiša mosadi o hloka nako bana ba hloka nako ya gago o sepetse o ile o nwa bua la bošego ka moka bohlokwa ba re o ye go nwa bua la bošego ka moka keng ka gore batho ba ba swanetšeng go ya go te thabiša ke baswa ba e leng gore ba sa enjoya boswa ba bona ba sa nyakana le basadi mo gongwe ba tla kry-ana gona koo ebile le bona a re ba tlhotlheletše go tia dilala aowa gape selala sa loka ka lebaka la gore ga go e ya maseng dintwa di a thoma o mongwe le mongwe kgoši go noloewa gontse le kwa ba re no sesi re go tsebe o dikwele tša geno na o tla ba tšea gore motho o tlhokofetse mosa monna o rurugile molomo mo garabe ke mama o kgona go ka ba gona mo matšatšing a mane ka moka a be ke mošupolo go fitlha ka labone a no ba gona ka mogae go ba go diregang o ba gona o tlhoa le rena o ne bothata o ne bjale ge mosadi wa ka thoma nto ya go betha dilala taba ye e tla be e šitše e tletše mo e ka ba yena a tla mo a ketima ebile a tla le family mo a re gape mola ke no bola ke go senya dikgomo ke ile ke ntšha dikgomo gante aowa ke itia kate ke itiela ka ra lengolo wa ekwešiša jole gape taba ye aowa gape taba ya mme wa se yona a se yona motho e sa le moswa o e leng gore o hloka go teketla le monna wa gage jale ge monna a ya go nwa bjala na mme wa teketle le mang go ntse le o lla ka lapa ke la monna
le mosadi nka se no tšea dilo ba re ke ya go bereka ka kua ka lebaka la gore monna ka mola o betha dilala ke tla ba badimo ba le moo ke tlo tla ba le baagelwane gore moremi ganti ba le gore eng ba re monna o betha dilala a etla ka mo dimankgonyana a re o tlo gaša motse monna o betha dilala monna ga betha dilala santse a tle mo a ye go tlhapišiwa a tlogele mokgwa wa o dirang ene gone dilo tše dingwe morota motho o tshwanetse go di tlogela ntle le taelo nkwešiše ntle le taelo a tepotša re bale ke a fetoga ke nyaka go ba monna goba ke nyaka go ba lesogana la ka mogaena ke fela ke bolela nto nngwe ke re nna ngwana ka e sa le monnyane o sane 7 years so go ne dilo tše dintše e leng gore morota ga ke di dira ke santse ke di dire ke fela ke lebelela mengwaga ngwane o la ge e gola mengwaga ngwane o la ge e gola go tlo fitlha age e leng gore ba le moo tše a ke sa di dira ngwana ka o godile di ka ria ke ene nka se rie dilo tša bongwana ke ntše ke godile ke le ka gaka bana ge ba nnyaka ba re papa o kae papa o bua le mara ka moki re goga boima wa bana le bakgotsi santse go le motho o be le bakgotsi ba go fa dikeletšo tša nnete ge tate a ka nyaka bakgotsi ba e leng gore ba nyetše o tlo re ge e thoma e betha 8 a re banna nna ke sa go bona bana le yena o tla gopola motseng wa gage ba ikwešiše so problem ya lapa le ke la sesi o rata monna gage ene o rata lapa la gage mara o hloka thušo mara mo a re sekeng ra thoma ka go lebelela boloi a re thomeng ka go lebelela kgalemo ene ge re fetša ka kgalemo e be gona re ya ditailong ka gore wa bona sesibo bophelo bo phelang ngwanola o tlo ba le trauma ngwanola o gola boima ngwanola di-ballpen tše le re ngwana o latla diphene a di dire kgopolo ya gage ya go bala gobane ge o ne le bana o le motswadi o le ka mo ntlong ge o lla bošego gore papa go lena o a tshwenya bana o lla o llela go mang o lla go llela go ngwana o monnyane wa less than 10 years and then ngwanola a kgone go ka swara ntoela ebile ba bua e phumule ko gore ga ka no bona mme a lla gore re nto e kwiša mme bohloko ke ye ene gona ngwana wa nyako go bona motswadi ya go etšwa meogo ene bokotsi ba nto ko gore ngwanola o gola ka enga e leng gore mafelelong re tlo palela ko go e controla mola e le gore mama le papa ba tla ba dutse ba le right lapa la gago le ka no ba le mathata a leng gona mara e ya mogalabe tate santse a tle banneng re dule fase le yena re mmotse gore jwala a bone molato le motho batho re tšea jwala re bofa diphoso mola diphoso di ne le rena ge o le monna morota eno o šiela lebelela nako ge go go di robala ya ka gae o ka se no jwala 12 ya ba go itiela thabeneng ba re o monna wa lapa mosadi o ka lesea ge o etla mo nkga jwala o nyako robala mo lesea shillona mo ngwana o robala jwango a buela bo nkga morota e le gore o nyaka go nwa jwala o betha dilala e ya le mosadi o le re ge le nwele ka moka letle le nkgišane le ka mo dikobong ka moka se ka nyaka o dira nto e leng gore wena mosadi wa tsore o tlo re ga e dira wena wa kwa bohloko sese motho ga a nwele jwala wena o se wa bona bo gona boroko go riegang nkono re tlhalosetša mo gongwe le batho ba go nwa gore ga botse taba ya jwala e nyaka gore ga botse bonowe jwang nna ge ba nwe le jwala ke be ke sa robala mo gaufi le ena ka lebaka la gore nna ke na le go betologa ene gane jwala ga a nwe le jwala ga ke dumele ga batamela ngwane ka lebaka la gore ngwane e jwala mo go nna bono tshwana le motsoko sa e monnyane o ne o gapeletša go tsena ka mo ngwaneng mara a ke dumele e le gore problem ya tate o nwa gare ga beke ke ra o nwa di-weekend fela goba le gare ga beke ke motho go phela ga itea friday ke le ke ena go mafelelo beke ga itea friday o boa sontaga a sepetse ka 9 re fotsa gore o boa ka 9 sontaga bošego gore a boa ka 12 o kgona fetša 2 days ya se gona a sepela mokibelo ya re sontaga a boa bošego ya sontaga ene mokibelo o sepela foro
go mo founela gore ke ka gona fo ka phone itim o tseba gore ga ile bo bana ba ba tsana ba tseba gore mama ga itsene papa ile gore o kwala ke itira tswale ene ka nnete go tloba wa sa go ya la ka matsa a ka se tsena wa sa la ba la jikela o bontshe tabeng wa gore mogalabe ka ga ona le gore ga nnwele a ntšhe mantši gore yena ge go ka ba le stene a ka nyaka stene a le tlogela ka magae gore ga go pale gore a thoma mathomong ka mora ke fo morela ke re sepela ga go tshwenya ke tlo shala le bana o bolediša ke mantši o majwala ka e no ba ile gore mohlomong le tata gore na le ena wa re tshwenya mane ka taba ya go tima founu a se mabakeng ka moka mohlomong ge ile gore o theditše radio mo re tlo gore dilong ka moka o phošo bjale ka ge re ekwa mosadi mogola wa gore re feletse re nyaka go ka bolelelo wena bele ka motswadi wa bana ke gore re feletse re ekwa gore phošo e ka ba e dutse mo kae mo e leng gona e kgalwe ke moka dilo di tswele pele gabotse ka gare ga lapa ene ye nngwe gape morota wa bana mosadi ge o le monna o tswele o se ka tima founu o tseba o ne bana ge ba ka satlhelwa ke batho ge ngwana a ka no thoma a thibana ge mosadi o yena ka bo yena ka thoma a gwaba le mo e leng gore a teko gabotse o ka se time founu le monna lapa a time founu ene monna lapa morota ga a beye founu wa gage silent ene monna lapa a tswa fe o beya founu wa gage mola founu ba fela ba re mosadi ga ka hlola founu wa monna o tla idibala o tla riang no a di nyakege lelo tše di sowe founu santse re e beye mo re ko gore e reng ge o le monna o nyaka go ba monna re bontšhe bonna ba gago mara taba go tima founu a ke dumelelane le yona morota ka gore phone mere kwa founu ko go founa e re nyaka lelo tše bohlokwa ke ne nneta gore ge ile gore go ne bo Maria bo mamang bo Maria ba tla botša gore Maria wena le gollo se ka mphounela mara le bona o tseba gore tšatši le leng ba tlo go tanya ke mara taba gore mosadi wa gago mma go bana ba gago morota go nyake founung a go hloke a se yona morota gape ngwana le so a ka no tlhagela ke se sengwe mme o santse a thuše ke ma o tlo tekwa buang gore wena bo le jwa le ngwana ga go ba le sepetlele ke ela gore ba geshu a mpotša selo gona go tima founu o tima founu ne le mang ka gore jwala ba ka se go botse gore tima founu so be re duma re tate le ena a sware founu ya rena go njwala re mo founela gore re kgone kwa nnete gobane re ka senape ra re ke mme a di bolalang ke tsona ka moka fela ga a sa sware founu gore re go ne le se seng se se tšhabišwang ene gore re mo thuše tate swantse re mmotse nnete morota malapa a thubega baswa ba nyala baswa ba hlala ene problem e kgolo ke tšhelete ene wa tseba morota go ne batho ba bangwe ge ba dutse ba bona tlhalo e le solution ba sa lemoge gore ditlamorago tša tlhalo ke tše di kakang morota go nwe le sesishu o re tate o re o nyako tsamaya wa go thoma motse o mongwe o thoma motse o mongwe bang o bona o bereka ga boima wa go sa age motse wa go kgotsofatša ge e le gore o nyako wa ga motse o mongwe o tlogele motse o go kgotsofaditše ene wa bona godimo ga taba tša batho ba a gona le mo mme a tšweletšang gore man re kile ra lwa re baka sa gore re kile ra wa bona ke nke be ile re gona dilo tša mohutong ke be ke tlo kuša gore mohlomong mo tate o tlo re dinte nne bele re tlo feletša re o lapišitšwe ke tlhotlo tša ka gagwe ne man ya re kwaneng a re le batho a re dirišaneng no wa tseba motho o kgona go tlelela mo e leng gore morota wa lapa ora motho wa lapa morota motho wa lapa o bona like dilo tše se se a di dirang go tlo fitla nako e leng gore wa lapa o nkwešiša so founu ya mogala ba gago ga botse wena sese o mo founela go thoma mantaga go fitla labohlano from labohlano till Sunday a hwetšagale founung go sa jume mo nageng wa dula ka lapeng ga e fele mara wana foko go duma pelo e fosuswana o fela nthela re wene wa nkesa gore ke robale ke re aowa nena a o no le nna jwala a na fo bona ke mmono ka ukente a na fo no jwala ga a sware go a thelela
ana phone wa bala wa thelela ga sware total e le gore mara a re no ya dipolelong sesi wena le yena la gahlane kae re gahle mo go la ke wa gile ka ra hlana gana ka ma kae be e le modirong be e le jwaleng wa no nkhwetsa ka mo go la ke jutsa feta ra hlana gana ka motho ka ga gore o wana o tsebile ka morago ga nako kae o dula le yena a wana mo go la go ntlhalosetse ke gala a dula ka mo mara na sa bonuso a etla ka ga ena no gore o no di tsepeitse ka a bontse ntho ke thomo e bona ka 2014 kare a wa itlo fela ka 2015 ga mntšhetša magadi kare wa tsare keng e tlo fela maybe o tlo gola ka 2016 ge ke thota ke ya ka gaka ka thomo bona di changes di gola kare ba go ntšheditše magadi ba go kgopela alright re tla go thuša sese ga gona molato re tla leka re bone gore re bereka boang mara phelo bo bo phelang sese a se bona mogala ba ga go hlokagala re dule fase le yena a re gane motho wa e dira phoso mara a ke rate motho wa go fela a dira phoso a tshepile gore sorry e tla ba solution gore e tla ba answera ya gore no ke rile sorry ke arabile go feta dikarabo ka moka ka se tlogele ngwana ko monyane o ka se jwa leng o tlogela ngwana mo kakao godiša ngwana o tlo ye go nwa ka morago so re tla go thuša ke re sese o re emele ka mona thank you ya o ka no re molotšana ola raro pele ga irigela jabo le somete go Skuna FM 98.7 ba eng shiba mroka ba go rogile a ke le tamišeng batswadi ge le sesi ka fale le kae re gona ke ba gamang ke bitša ka magane ke fana bo mama ka mara ka mo ke dulang ka ga Mkhwebane mama ka nyetswa ga Mkhwebane alright a re kwe ba ga Mkhwebane molato keng molato ko re ka gare go lapa a gone bophelo re tlhasetše ke thokolosi ke bona dirithi ka gare go lapa bophelo ga bo gona a go na le thabo ka gare go lapa dijo ga di last tšhalete ga e last ka gare go lapa go boima bophelong ba ka ke motho e leng gore ke kile ka ba le ngwana ka 2009 a tla homotse a bolokelwa gona ka mogare ga ngwako ka ga ke tlo ba le ye ngwana after ngwano ke fetetše ke dimpa tše 3 problem sepetlele di-doctor di katane mo e le gore bele ba ba fetša ba mpoditše gore re kgopela gore o no ema o sa hle o sa ima gore mmele wa gago o kgone go kokotlela ga ke ne le thabo pelong yaka because ke rwele boima ke rwele maima batswadi ba ka ba ntlogetše ke nna ke ba okilego ke ile ka tiza eta le go tlogela mmereko ka baka la gore mama ka bja bajwa go sena mohlokomedi ka gae a šetše le bana ba bannyane ka tiza eta gore ke tlogele mmereko ke hlokomele motswadi wa ka ke ngwanyana ke le 1 ka gae ka gara masogana 3 mara le bona a ke bone tlhathollo ka gara mophelo wa bona go hlakahlakane gore ga gona ntho e tswelang pele kgahlishang ka gara ka lapa la gešo go bolela nnete ke tlile mo SK ntate Moremi go tlo nyaka thušo ka gara go lapa la gešo le baneng bešo le ngwana wa ka o sahletše ke thokolosi e le gore le nna e sa le ntshahlela since ke na le 16 years le nnowi e sa ntshwere thokolosi le ga ke le mmeleng e tsenela tša thobalano le nna e di dira mosagare e di dira bošego e di dira nako mang bošego le mosagare nka swara ke boroko ya ntsenelela Khaijeri o bontšhe e nngwe ya ditaba gore ka moraga ngwana yo o lahlegetšwe ke mpa tše 3 di go lahlegelela ka nako ka e teya goba mohlho mongwe nngwe eno re sa tla kwa ya lahlega ka 4 months engwe ya lahlega ka 6 engwe ya lahlega ka 3 e nngwe e senyegile ka 6 months ya bobedi ya senyega ka 5 months ya mafelelo e no thubega yona ka bo ma 3 months ga ba tsebe gore ke eng se se ka bang se dira seo a ba tsebe the cause sepetlele le di-doctor di le jang kgobokanela ba mpiletša le di-doctor tša polokwane a sinki ba kwešiša selo ka nna mo be le go ba ile ba mpotša gore
re gopela o rotso tsa mo bona tsa bophelo jwa ga gore bothata e ka ba ileng ka ba botsa gore ditaelong ke aya barking ba no mpotsa gore ba ke na le badimo ba ka ba kwatile ka tputisha gore badimo ba kwatile wa e ba senya gore ke bele ntwe botse ngwana ke mpho e botse ya go feta le tšhelete wa e ba sa kgone gore nna ke kgone go ba kubetsa le nna ke la itse gore ke mosadi na a ke botsishe o bontshitse gore mamago o nyetswe ka magorong a kae eupša wena o sa berekiša fane ya bommago gobaneng fane ya bomama ka ke e berekiša ka baka la gore mama ka o nyetswe ke step father ke godisitswe ke step father se se nkgoditseng ke na le 9 years sa nkgodisha go fihlela sinšia lefaseng fane ya gage e nkganne ka baka la gore ke ile ka ya ka tšea pasa ka fane ya ga mokhwebane pasa ya ka ya gana go tswa mo e le gore mama ka ntšeng ke ša mo porofeteng a fihla mo porofeteng a re ngwano o se ka mo tšhentšha fane ya geno o mmitše ka fane ya o se ka mmitša ka fane ya ka kwa o le go ka ntsho mmitše ka fane ya geno ke ga pasele ke nepa e itla ka fane ya magana senketse le 3 months eo e ntšhi eo ke moka gone bjale seo se bonang ka lapeng leno ke gore ga gona tšwelopele ya gone tšwelopele ngwako sa le wa ga ke batswadi a ba ritelwa ka ntle le no sa no ba sola ka ntlong diphatlho sa le diša ke batswadi masogana le gare ke a bereka nna ke bone ntho ba e berekelang bona ba bereka mara ntho ba e berekelang nna ke e bone ke moka weno o swere ke re fela re kwa go thwe selo se ba reng ke tokolosi a senya ke monna ga o file motho a re eng tabeng ya balekanye ba riang ba a dula go ba mohlomong go diregang ke kgona go dula le monna papa go ngwano ke dutse le yena 10 years go swantse gore go tle nako ya go nyala dilo ja shabalala eo ke fetetseng ke bana ba gagwe ba iterei le yena ke dutse le yena 6 years a go swantse gore go tswelele taba ya gore ke o tseba ka lapeng wa pala o ba dula ba gotlelela bona ba dula ba gotlelela mara go etla kwa thukong ya lenyalo ga go loke selo go no tsoga mpherefere go tsoga ntwa go ba motho a no ngala go tsoga maruga go gore bophelo ba ka ga bo kgatlhiše go bolela nnete selo se o reng se ya go etela mehle go ba se ne nako se nketela mehle a gona le tšatši la go khutša every day le ga o ne bona balekanye ba a ke na le molekane yes ke kgono e bona re gona mo gwa sa tsefe gwa se be le lethabo gona mo go mekintše ke na le lena molekanong o bona eng ya mohuta mang ke monna wa pereng cap e black wa pere bike e black ka bore go bo black ko montsho wa motsebe face ga ke tsebe moroka a bang go potsa auso mongwe ile a tla mo re tokološiela e mpha digwara ja nnete a ra o mmereka ga botse man mma gorena tokološi e fihlile ka gae e ya senya e go bakela mathata e tla ka dipaki tla ka di-tops e tla ka dilo tša go fapana ke kwele o re e fihlile le kua go ngwanoke e fihlile a ka hlalosa o wena o na le 13 years o bona eng gore e fihlile mo go yena mama o na le letšatši le leng gore ke ile ka re ke robetše ka e bontšha kore e nrobetše ne ya re go fetša go nrobala nthwele kore ke tla re ke toulwe ke tiphumutšeng ka yona ke bona ngwano le yena mpakiša yona toukwele ke tiphumutšeng ka yona ditšhila a re le yena o nyaka go tiphumula and sometimes ngwano o na le go tsetla mme a robetše a tsetle mo le gore o ka re o tsenetse dilo tša thobalano le go bolela o a bolela bošegwa le one nna ene tša re bolelang a ke dikwe ntho e nkuša bohloko because sa le monnyane future gage ke gone mathomong a gore ya senyega o ile so ke taiswa ke ema pele a tle a re ga tsetla metsetlo go ba bolela dipolelo tšeo ka moka tšeo ka bangwe o sa dikwe wena o tle o bolele le yena forogo gore mohlho mongwe gante go be goreng sesi goba go be goreng bošego o kgone o bolele le yena yana ke a kgona go bolela le yena mokgwa gage ke motho mongwe a sa nyako go ba open nako ngwa ke last as gale ke mmotšišitše yona last month ke mmotšiša ka re ngwanaka
go ne le go ra o robetse o bone ne boyfriend na a re mama e gona ntho ya ntiragalla mara motho wa gona ke motsebi go kwa ngwana bolela polelo ye morota e sa kwagaleng o sa kwelele gore ya kae ke bothata ngwana o nyaka ditaelo baloi ba kgona go ruta ngwana polelo ya bona ge ba fihlile ka mogare ga lapa o kry ngwana wa bolela polelo re sa ikwešišeng kgante ngwana ba mo ruta polelo ya bona ya go tseba re ge ba mo tsoša ge ba mo roma ba bolela jwang gobane polelo ya bona ga e swane le polelo ya rena ngwano ge a tsenela ke thokolosi ka gae thokolosi ge e fihla e lapišitše ke mme e fela e tšhabela mo labaneng o e bontšhitše taba eo e ka le tsenela ka moka ka mogare ga lapa so thokolosi ya go swana le eo mama e swanetše e tlošiwe go wena re be re fetse re iše mo ba itlhamileng gona re be re fetse ye go robala kowe batho ba bantši ba go tshwenya ke thokolosi ba hlapa ba re ge ba fetša go hlapa ba se šale ditaelo morago ba tšea gore hlapile ga tee thokolosi e tšwile go rena thokolosi ba e dira ka mobu wa mabitla ba tsoša serithi sa motho ba se romela ka mo go wena ba kgona go thebola motho e leng gore a bolelesega ga borena ba mo romele ka gare ga lapa la geno le tle le phele le yena ka mogare ga lapa la geno le no makala ge le dutse le bona dirithi di sepela le dipotšišo re go diragalang kgante ba rometše spoko thokolosi ka gare ga lapa gore e tle e kgate tema ya go tshwenya ka gare ga motse wa gabo le ena ge motho o la fihla ka malaga o tenyakela mosadi ba kgona go nyadiša ka semoya ba go fe monna ka semoya wena o makale everyday o ne le motho o sepelang le yena mara o sa kwešiše gore motho o ke mang thokolosi ya go swana le eo re swanetše ge re itloša go wena re tsebe gore ba e hlamile ka lebitla la mohlobo mang go netse ba le hlamang ka batho ba le ba ga borena ba tswang mafaseng a kantle go ne le ba ba le hlamang ka ba ba ka mo gae go ne thokolosi e ba kgonang go e hlama ka stopo se motho wa go bolaya ke koloi motho wa go bolaiwa ka thipa motho wa go bolaiwa ka sethunya motho e leng gore o robetse le mosadi mo gongwe mmereko wa gage a bereka ka ke bejwa mo gongwe go rekiša mmele wa gage so thokolosi e a fapana gore ye e tlile mo go wena e tlile ka eng so dilo tša go swana le tše di bitswang bothokolosi di kotsi di hloka go nyakišišwa le go latelelwa le go phethela ditaelo le gore moraga gore re phethe ditaelo ntho e re e bušetše mo e tswang gona gobane ge re ka no e tloša fela mo go wena e ema molaleng ge o thoma o emiša go phetha ditaelo ebile e a boa that's why batho ba bantši ba ba tshwenyang ke thokolosi ge ba fetša go hlapa ka ditaelo o ka re ditaelo tša bona di a fela thokolosi e boa gape ke lebaka la gore a senke ya robadišwa molao wa thokolosi ra e ntšha ra fetša ra e robadiša mohu a robala ba le khutšo thokolosi ya kgaogana le wena thokolosi ba thebola lebitla la motho ba romela serithi se mo go wena ge e le gore ba go rometše ka sa gore motho o bolailwe ka dithipa o bolailwe kang o tlo no makala o e ba le madi mabe batho ba go gobatša gone bana ba bangwe go ka ba lebelela ka mogare ga malapa ge ba re ba go nwa madi la lethabo la mmotlana mo ba fihlang gona ba bethiwa ba rogiwa santse ba nyakotse ba re berekilwe kang so lapa lela le dulang ka go lona le rwele mathata santse a tswa gomme letle le kgone go ba le bophelo bo bokaone ngwano nagana ge wena o fetse o tephumula ebile le yena a re ke a tephumula ko gore ya go tlaiša nto ebile šetse o e nyaketse le toulo gore ge e fetša mo santse ke tephumula gape bophelo bo bophelang mama o phele gabotse ene e tlo go ba jwiša o tlo tshwenya ke letheka ka lebaka la ntho ge e fitlha mo go wena e šia tšhila ya yona ene tšhila yela ya gona e go batša bo di-kidney e go batša popelo e go batša mae ya mosadi
letheka le o tlo le kwa leopa ka lebaka la re thokolosi mmereko ona mo mothong e change madi e fakela madi a seng right gore e ria gore madi a gago a be le bolwetse bo bo rileng a ya le o ka thokolosi so go te kwa gore thokolosi se impitletse santse o lo o e phetele go fitlelela o e lwa le yona o e kgona ene go ne le tokolosi e nngwe ge e tla go wena e tla ka segateledi o tsebe gore ke thokolosi e ba e tlamileng ka motho wa bolailweng wa go gamiwa ge e tla mo go wena ko re nyako go gatelela e be go game e dire tse di dirang ge e fetša mo e tsamaya a ya loka e so ya bolaya ke ona mohutou wa go ngatelela so mmele wa ka wa krempa mo e le gore o tla ra ke sa phela mo ke le go ntsheng so nto e tlhoka mama ke thušo morota mme o hloka thušo fela o nyaka gore godimo ga thušo a e tlhokang a lebelelwe pele gore a tla kgone gore a be le tšwelo pele a tla kgone go kry-a pholo le dulang le ba ba kae ka mogae gone jale ke dula le ngwana a butaka e nobele gore le ena nke ba tlile wa ngwala ka moswane le ngwana o re dula re le itereng no ba butaka ba gona le ge monna ja kopa le mo eno ba motokološi e bane a ke tsore ke solo sa mohuta mang phofolo mang eo e ntshenyetša happiness ke moka monne ga tlo o nyaka ja gabo ke moka bjalo wena o tšeo go tsofetše ke tlo reng kore ya ntlhokomeza go bolela nnete ya ntlhakiša ntho so ba le marampotse mo o ra re le ge wena le mokgala bo lešetše le tšwa go tsena ka ofising le boa e no go latelela le ge le sa tswa ka ofising last e tlile mo go nna ya mpotša gore ya tla ya mpotša gore ke re be ke bontšhwa ke le classing ke dutše le bana ba sekolo ke dutše mola le bana ba sekolo ke bona e mola monyako gore ntho e le ka re go toma kgopolwe dana ke le mola ke a emelela ke a ya go yona e fihle mo monyako a ke eme mola ra tsa re keng kgopela gore o hlale moshimanyano o dulang le ena wa ntsinyetša ka homola ka e lebelela ka ra gore ya go senyetša gore mo le wena o destroyang life yaka a ke sa go rata tšwa ka gara bophelo baka ke ga intšha empha dithinana ya dipintsi mapele gane wena o e boditšeneng gore wa e rata a senke ka e botša re ke a rata kere ke bone ba lešintšhetse morago always ke yona everyday ke tennwe ke gale o e hlala ke gale ke e hlale no phinda e phinda mo diponong a ke mo ditorong ke robetse ke a e hlala mare e mpotša gore nna ke mosadi wa yona nka se tsoge ke e hladile ke ntho e mpotša ebile gabotswene o kgona le go boledišana le yona ya communicate e kgone go bolela gore nna nka se tsoge ke e hladile ke mosadi wa yona ya mpha thinane ya dipintsi ya mpha le mpopisana a ke kgone go tseba gore dijeo di mina eng la mafelelo gape ke bona ke le nokeng ke hlatswa washine e le ya yona washine o ke ya yona because a ke le ka re ke tša borokgo bo bong ke lebelela borokgobo le bonkga nyaope a ke botšea kere ke a bodupa ke botsenya ka mo le metseng yang ka moga borokgobo le a rea ebile a ke sa go rata wa nselekiša wene o na potso go nna ka re good ke ka mokgwa ke go nyakangwe ebile o se ka tlo sa mpatamele bophelong baka gane mara mama wena le yona le rataneneng banna ga botseng kono re tlhalosetša mama gore mathomong ke nto e tla le boletseng go riagetseng ntho e nna senke ka bolela le yona next ke ra mathomong ge e tla ebile o e amogela e tlile ka serithi sa motho o mo tsebang e tlile kore e tlile jwang mo e leng gore ebile go ile go fetša go e ba le marato ka gare ga e tla first time e tlile ka picture ya papa go ngwano ke be ke sa dula le papa go ngwano e tlile ka picture yelo because e bone gore papa go ngwano be ke morata ya tla ka that picture gore ke kgone go e amogela wa nkwešiša no a e sa tla ka face ya gage e tla ka face ya motho o mongwe ke sa mo tsebeng gore ke tlo re ke mang alright ya no tokološi e go fihletšeng ke e šoro ke tokološi tša go swana le tšela morota tša gore go phetha ditaelo ke re go botša gore awa man mo sepelang gona ba ka seng diriselo e le ka go go kgeloša
e le ka go tlosha mo phethang ditaelo gone wa bona mama ntwe re tlo e tlosha fela ga go tlo ba bonolo go tlo ba boima ke rela gore e nyaka go gotella ditaelo e nyaka go phetha ditaelo e nyaka o ilwa ka nnete then o tlo bona o tlo loka okay ka gore ntwe go dirishang yona a se yona ene go compara digwara tša yona le tša tate wa leng gona go njwalo o bona o ka re o a performang ke thokolosi go ba ke mogalabe ke mogalabe yes hey ka ba ka bona o ija smile ke bolela nnete tswale marare ra ke mose a e rakeng a ke sa iduma le bophelong ba ka moka a ke nyaki ya destroy e senya future e sentse future ya ka bolela nnete mo ke lego a re tla go thusha mama ke na le nnete gore mama re ka mo thusha a gona bothata felo ke tsona fela mama go ne ngwe ne mputšisho mo go yona go mhlo mo le betse o bolela se sengwe ntho ke le betseng ke gore ka Monday ke hlabile go kwa gae ba iswere Sontaga bana then ka e roba dishaka mo ntlong Monday ka e hlaba go goela ka gare ga yona ke kirile e na le something mo digopong ntho ka re ke lekhura le le tipupile e se fo phofolonyana e bilane le tswetse le ne le bananyana ntwela mo le dutse go ntsheng ba ka molehlakoring la left mo digopong ka mo le swafong ilwetse le swafole le swafole le shitane le butswa le sebete se le se a senyega mo le gore ka re se tshubile ke something so go khwele ke no re go ibua ke swara ka thoma go oma mmelong wa ka parela ke nthongwa ke tsore ke tla re ke bitsa eng meriri ya ka ya tshaba mmelo wa ka wa thomo oma le lemela thomo ka re le a gogega ka teng ga ka go thomo udubana mo le gore le gale teng yona ke ntho e ntshwenyang ke na le something ka mo letsogong la left mo psio mo le gore ntho e mo e dutseng entsheng ino ke no potla mo le gore nka renga go botsa ditaba mara ke sa bone stelo then ntho le ka mo a ke gone tsare ka ga intšha moya then mpatsetsa ka dia kokomoga mo le gore tla re ke imile ke ne le 3 months ke se ka ba mmeleng mara o boletse ka go hlokofala ga bana man nkane o ka re a senge ra gata mo go yona o rile bana ba ga go riagetseng ka bona wa mathomo first born ya ka e hlokofetse ka 9 months ke ga ke tlotla ke bela gao go diragetseng ka gare ga lehula gage ka gare ga lehula ngwana ke no fihla ke shokilwe ga botse jwale ka mosadi ke sepetlele then ka pepa ngwana no tla khomotse after that ka ga batlo mama ka itla tsuma a bitsa mosharo wa gagwe society sa gagwe ba itla ba mmoloketse ka gae ana ka montlong e re dulang ka gare go yona so wa hlokega mthata ka mokana ka ke tlo ima ka 2010 ka 2011 ka ke mmelega then a ke tlo busheletsa gape ke re ke a ima dimpatšele ya bo 6 ba ile ba re ke high blood sepetlele high blood ka go di too much mo eleng gore o ne possibility gore go fete nna go ba go fete ngwana jwale sanjane ba ngwana go kaone ba nthushi gore ngwana go fete yena nna ke shale ke phela mara the cause ya gore high blood go di mokeng ga e gona o na le stress no le ya number 3 le yone dirile the same number 2 ka moka dimpa tsa ka ino ba no re high blood godimo ba no re di high blood di godimo ene high blood ba re kotse gaola ditšhika tsa ngwana so re ka nna ra itse gore mohlomongwe ya mathomo mpa ba e fetišitše o ra ka mogwa le ile fetša le tša sephetho sa gore ga botsebotsa eno senywa re lebeletse tabeng ya gore go na le gore o mongwe a tla šie o mongwe ke wa number 3 ke dirilego so mara first born yona e tlile ka 9 months ga botse mara no tle khomotse
wa 6 months le wa 5 months ke bona ke ile go ka re ba mphiphilisi e kgone mo pusha a tsho gore le nna ke kgone go shala ke phela wa bobedi a senga wa bolela selo ka high blood a ebe ke sene high blood ke phela le ke le sharp enka re kwane mo o bone kgoditse ka go shala ba recommenda go fa nthwela pilisi ya gore ngwana a tswe ke na le 6 months ka wa latelang o mongwe ile 5 months okay go tlo nyaka gore o tlendene re tle re bone gore mathata ga go ke a mohuta mang gona and then re ka lokisha ka mokgwa wa sebujwang gore o tlo kgone go loka o be ga botsa kere no ke di kwele taba tsa gago mama ke tlo go thusha ona le mengwe me kae bara wena mama nna ke na le 36 years 36 okay no re tla le thusha ra bona re bereka jwa le re emele ka mola ka okay thank you all right tla ke tope Jim Roka ke ba palese Professor Moremi ke ngaka ya setso o thusa ka malwetse a latelago stroke sefolane tokolosi go tlhoka boroko go thatsishwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka la boraro le lengwe le lengwe o wetsagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go feta ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetsagala ka la bobedi le lengwe le lengwe le ka la bone le lengwe le lengwe ka go la Jenfest Tlhatlolanang Center go etsa dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi coacha baroka. This is 98.7. Thank you for being part of us. Re a leboga go ba karolo ya rena. Ya lerato 9 to 12 mo banna le basadi ba ga malapa ke re ngwana ga le ya nna ke nagana gore ge o ya gae o tshwanetse o tšee bana ba gago le monna gago e le ena ka gore ge o ba šia morago o ba šia bojutung a ke ra bona maipala ba ganyetse go mo local mothantse kgone ka gabo mešhelmešhe mara o ka se bone balekane ba bangwe ba leša balekane ba bona bodutu a o etetse ga geno o boe wa robala ka moswane wa boa nka se go balele gore ke ga kae mara se go le gone ka moswane ka motse ke tlago awa o napa o fatana gape go na le polelo e nngwe e leng gona moya go nse le batho fa o ya go bona ka baka la polelo ya lesebo la go senya ditaba tse dingwe ya o tla masomepedi nne metsotso go ijela fela go irikela ya bo lesometi go School FM 98.7 ba imbarna Shiba Mroka baeng ba rena Shiba ba fihlile batswadi ba rena le kae batswadi rena re gona re tlo no le ka go hlabosha lentšu nna ke Moremi ke ntate Morota ola ke ba ga mang batswadi rena ba manale ke ba manale all right ya le ka batametša ya ga nna ke nna le khala manale ke le khala nkono di theola mo ga nna re tlile mabapi tša bophelo a ge nna ke ngwana mathomo ka lapeng ke le ngwana mathomo batswadi ba ka mane o robetse ka 2006 tatane a robala ka 2017 be re na le kgaetšedi ka moga e be re le ba 7 re le go ba 7 be re na le kgaetšedi tše pedi wa mathomo le wa mafelelo jwale wa mafelelo go tse gwa direga gore a robale ka o belego ka 1985 a robala ka 1994 ka kotsi ya legadima o be a ile madišong jwalo re be re tseba a robetse rena ka botse jwalo ka morago ga 30 years go kwala gore ga a robala wa hlaka o kganyela bošego le mosegare ke ka mo re tlile go fa re tlo nyaka thušo pele mama go kwala gore ga se a robala o kitima bošego le mosegare mangaka a rialo ya jwale ke se se re tlišitšego mo lena se ka sa go laetša gore mohlomongwe motho ya ka ba a phela
le boneng ka re le ene o tlo go thasisha le rena ga botse seka rena re no tseba te thobaletse ka re go tloga ka nako la robetse go fihla gane jwala rena ga re ke re mmona lena le bone se anke re a re tla go rena a re ke re mmona go fihlela malobeng ga ba re botsa re kgaitsedi ya rena o robetse mara ga re bala o bola go kganyela bošego le mosegare o hloka thušo o hloka go khutša a ke botšiše mmo legadima le mmetha ile madišong a kere a hlokofala same time be le mo go baditše kae mo mmeleng gadima le ba sena le slavi postmortem a gage ge e boa di-result di reng no ba re ka baka gore be re sa gola mme re sankara tšeo tša go swana tšola ra diela hloko wa go no a ileng a ya go requesta di-result tša ko postmortem gore gore go ile ba bagolo ka nakwantse ka 1994 okay ka morago ga gore a bethekela gadima a roba le dula kae mamone o le ka mo mamone alright lena jwale ka ge le bana ba ka gae le ile la thoma go ba le di-challenge tša mohutamang gona le ditoro tša mohutamang tše di sepelelanang mmogo le gore o ka re go ne mo lephasamišegang gona rena ga botse go bolela nnete ga go ne le mo ditšerago bona re phasamišega re no ipotsa gore ngwana bo rena o robetse ka gore ebile ga re ke re mmona re no kutša gore o robetse jwala ka batho ba bangwe jwale re tlaba ke ga ba re botšatše re re ao anke re tsweleng ka ntle ka mokgwa ba setego ba bolela ba re wa tlaišaga o kganyela ga ne khutšo ge ba go ne le thušo ba re thuše okay lantse ba o tliša ka lapeng e re tšatši le a bolokwa le ona akere ee ba taba ke tše ke di bonego e le mokgwa go mo tšea e le mokgwa go mo tšea go tlogo mola ba mmolokile re mo apotse ka 3 months ba re ka re ke sa le ngwana ba mo apola ka 3 months nna re no tšea dilo batswadi ba di berekile ga tia ke legadima ba ne le manko segwe ba ne le tlhakana tša gago tša bašimanyana okay setšhaba se ile sa dirang ka tabai awa mošate awa le ba taba gore ngwana o teile ke legadima ba tloga ba ya nageng ba mo tšea a ke no re bana ba ba nabo bona ba re ba kgonne a bula ba ya motseng o mongwe wa gauso a ke re kwa ba rena ke khujanyana ba tshelela ka mo ka makajwane ba tsena ka potase then wa ba tsena la pele le mogala tse a ba rwala a ba tlisha gae ga fihla bulana be sa tšo khula ke ga ba re ngwana o teile ke legadima ke ga ba tloga ba ya fawe ya mme go nyaka a le banne kopelwane le bašimanyana ba beng a nang le bona ba le bontšha gore ba ba swele ba ba sena dintšhi tše ba bontšha gore legadima le bona le ba tšhumile ka gore ba tšwa sepetlele le bona ba tšea matšatši sepetlele ba kgona ba boo gona ge e le gore mohlho mongwe ba ba laetša seka sa gore ba swele o wa bolena le re ga le tsebe gore mohlho mongwe a yena a ka ba go ba sena seka ba sena ntho a sena selo ba eno ba motho bjala ka ge o ka re o robetse wa tsa problema a legadima ke eng morota legadima le kgona go tshuma ka gare ba kgona go itea ka lona o swe ka mogare o swe that's why ke re be ba santse ba ye go nyaka di-result tša ko nthwelang forensic ba ko gorena di-result di reng mo be ba tlo ba botsa gore motho o go betse kae be re sa gola be re sa lo bang a o kwa kere ke taba tša gale ene ye nngwe gape ye ba re ileng bošaedi ka yona morota ge motho a fetša go tlhokofala ka kotsi ya sekaka e ka ba kotsi e ka ba legadima e ka ba go bola ke batho re le ba family a re no thoma ka go kitimara ya mola motho a tlhokofaletšeng gona ra ga mobu ra o tšiša ka gae le fetša le tšea le molekola o bolaileng motho le o tšiša ka mogare ga lapa re ya mola ge ba molaelela re re wa sepela wa mmuša re and then rena re le ba family mmereko wa rena ko go ya mola go ya go bereka pleke yela tulo yela gore e dule ga botse ge ba bang ba ka re ba mola ba nyaka gore ya tše ba di riang ba pallwe
re tlo re ka la bohlano go a re be re ka mokibelo ka ge mokhua mokhuto wa sa tsene ka gae furugo ka masara ya mola ra motšea ge re fetša go motšea ra iša moya wa gage mmušareng wa boa le stopo o feleletše ka ema mola geiting a boa feletše a le gabotse then a napa a tsamaya ka gore ge re ya go ga mobu wa mo go iteileng legadima gona re utšiša ka molagare ga lapa re dira bothata kua pele ba ka no tla ba thoma go itemogela gore ka mogare ga lapa o kry-e go uma go tsena magadima mo le tlang go tsena gona le ka tla la topa o mongwe gape ka mogare ga lapa so taba ye ya butiwa go betha ke legadima sa mathomo go swanetše gore ba nyake go tseba gore why bana ba babe ba bethiwa ka legadima molato o be e leng ene nkane wa bo re na le mojele ene gona le ile go muja dira tša gage di a dirang ka yena dikole o ka re mama ba ne polele o ka baka la gore rena be re sa gola mma gore na o tša tsoma motho ya a tlang a ile o bereka gona mo before a tlo bolokwa ba tšo bereka mo a go robalela ba berekile mara yena ba tšo motše a tla robalela ka gae a sanka ba re a tle ka lapeng stopo sa go swana le seo ga se tsene ka gae re robetse le yena ka gae jwale ge le motsentšha ka gae le tlo itemogela mathata a dikotsi tša dikoloi kua pele mathata a go bolaiwa ka dithunya dithipa le tlo itemogela mathata a mahu a semaka a go sepelelana le lona le hulela le lehlagetšeng so go ra re motsola santse le o tlatsoa ga bolena ene ke gale nto le ka e bona o ka re go lena bana ba ka mola gae ga e direge ya tla diega godimo ga ditlogolo bana ba ka mola ke bolela ka bana ba lena ge lešala le etswa goba mohlho mongwe le hwetša sona seporofeto goba mohlho mongwe le thušiwa ke motho go thwe ngwana bolena a se a robala e be e le taba ya go ya go nyaka tša bophelo goba mohlho mongwe le no kopana le morota mo pateng badimo ba gabo ba mo theošetša gore mana thuša batho ba ka sa gore go be go biniwa ba o kry-wa bona batho ba ba go goroša mathasane e be ba goroša lethasane le le itšeng then wa tswelela polelo mara rena be re se gona then ba re founela ba be ba se gona go bile nna then a be ba mpotšiša gore ngwana o robetse jwa nna ka no tlhalosa ka mokgo ke tsebang alright gona mo go mongaka o a beng a le thuša senke la kgopela tlhwatlhwa gore re santse le direng a be le gare ga setšhaba re file gore re tla bona ge bophelo bo tswela pele rana re ka thušega ka aowa mara ga pele ka se re badimo ba sa tlile ba sa le mo lena la se ba botšiše a kere ba dula ka gae then yeo ba se gona e le mmereko ye le yena ba se gona a butile yena ba se gona nna ke ka ke na le ke dula motseng wa so a tlhalosa gore ka gore wena o tšwile a o sa le ka mo gae dilo tše dintšhi a ke sa tšwela pele ka tsona be ke tlo tšwela pele ka tsona ga e lebe go na le ba ba sa dulang ka mo lešakeng ska fetša ditaba o nonnoši alright nara e be go na le abuti gore go na le yo ausiaka ba tlo tlhalosa se seng ka baka la gore nna ke ile magorong a ka se gone go tlhalosa seo alright no a gona bothata gore a re ntogolo e lena le nyakang ko gore le thušiwe mabapi le tabeng ya ngwana wa go betha ke legadima a robale a bega botse ke yona fela ya ke be ke se tlile o bolela kere ke kule ge ba tsenang ba bontšha gore ka mokana ga bona ba nyako go fetša ba boletše ya ba tamela kopelo nne aga a botse nna ke na le bothata bo bogolo go totomogala bothata ba ka ba mathomo ke tše kare ke le ka lapeng maybe ka fetša tekana be ke lora noga so ka letšatši le la bo 5 le ka ra ke robetse ka se kahle ke sa lora net fela ke re ke ponya mahlo ka bona o kare ke a e bona so ka tsoga ka tsoša ausi a ka ra dula mo ntle ka raiman a ke re ke a robala ke bona noga then within 5 minutes a tswaya ka ngwakong a re o lata something ke ga nogo lešetse nnametse e tla mo yona nogeo ke le montle mo setupong so a ke re jo a be le gore ba tla ba tlo yo bolaya ka baka la gore e le gale a ke sa tsewa gore nogela ba etse ba dirang ka yona go ba go tsewa diregang a ke sa tseba selo ka yona noge ke go tetemogela bothata ba ka and then bothata bo bongwe gape ke nago le bona ke na le bothata ba tokolosi
emanyana mama emanyana before re fihla mo tokolosing o re ke go tetemogela bothata ba go ka morago ga go bolaiwa no gae o lemogile eng go ba o diragaletswe ke eng go ba go diregile eng ka wena go ba go diregang bophelo ba ka boitse ba fohlakahlakana mo e leng gore a zange ke tepona ke robala ka kamore ya ka ke ne ke noši ke a boifa ka kamoreng ke ntšha gore ke robale le bana then le ga nka re ke a eta ko robala ga boausi ya ka or somewhere ntho o ka re e tsamaya le nna mo go le mongwe ke fihlang ke tlo go lora ke robetse le motho kore ke a boifa net fela ke tsena ka mongwakong ke a boifa ke ka mo ke robala go le bana a zange ke robala ka kamore ya ka ke no e bogela so a ke go polaisana ka kamoreng ke robala ke noši ge o robetse le batho e riang ya go tlogela o tla like srateledi sometimes e tla ka picture nngwe ya motho mongwe sa mo tsebe ya change di-picture gore ke motho a mohutamang nako tse no hwetša ke bona like bo James Motsamai kore like le gare ga batho mo le mongwe ke leng gona ntho la e tla ka di-picture tše ntšhi tša go changana and then ke na le bothata ba sehlabi ka mo teng then ke ba le moyo mo montšhintšhintšhintšhi a ke potla jwale ka phoofolo like ke a rora Mapele o phoofolo buang so o potla jwang so wale ka tau wale kang o batla ma ka rena ke teko kore ga motse ga shetse a thomile a potla kore o tšea nako ngwe teletele o kgwetsang ke o kare wa gamelang ke moya wa felela kore o kare o no rita mo fase go ke tše di-niger re tla bago tše gore ga botse go reagang o kare ke noga and bophelong jwa go ga phela o phela a kutile meriri Mapele o phela a kutilwe meriri lena le tse gore o kota ka mang aowa ga botse ka kua gae re ne le bothata bja gore go kgwetsa bana ba e wa ka mo mošimanyana o itsera kgwetsa ba mo kutile mo nkego ke ranta and go tla go a tšea nako moriri o sa tlhogo jale yena ngwago molomolomo o kutiwa moriri e thoma re early January o kutiwa moriri ga re tse gore o kota keng tswelang pele mama ka re pele sa tlhalosa gore ge le le gare ga batho le bona so la nkare ke a thata ke gale ke tsamaile go feta tekano so a ke tsamaya mo ke bona nkare like nka hwetša thušo mo dingakeng tše ke bona gore mo o ka re nka hwetša thušo ke mona le gore like motho wa gona a ka go phethela ditaelo ga tee la bis2 a go botsa gore a ka go nyala ke ntho ka mo dingakeng tša banna o ngaka tše di latlela la bošuana bana like le ga e le mogala I think ke tsamaile ngaka tše 5 tše ba bampotsa go ka lenyalo gore re tlo go nyala a re go nyale so ka tiseta gore ba banna ba ke se ka hle ke sa ya ka tsena mo dikerekeng so a ke tsena mo dikerekeng net fela ke tsena ka ra kereke a nka bona lesedi lela ke thomo potla go se lekane le selo nka lla mosagare ga moka ke ile ka gare ga kereke then nako tše dingwe ke be le bothata bo e leng gore ba re ke ka mabitleng ke botse batswadi ba ka so a nka tsena ka mabitleng net fela ke khunama nka emelela ke tia ke sehlabi then go potla mola go a thoma ke santse gore ke kitime ke ka gae ko robala ke tse gore ko ba jwa go tekana 30 minutes or 1 hour so moruti wa mafelelo ke tswang ga gage o itšampotsa gore ke se ka hlwe ke nyaka batho ba bangwe ba re ba nkalafa thokolosi cause o bona o kare e tlo nkgama ka mokgwa ena a mpona ka gona o bona gore e ka nkgama so o tšwele pele o phele le yona a o itse ena a ka se kgone selo mola cause ka mokgwa mponang ka gona o bona o kare ke ntho e le gore ke tswa le yona gole yena a sanka go nyaka lenyalo ke moruti ka gare ga kereke le bona ba ka botso ke re baruti bona ba fele ba go nyaka lenyalo ba nyake lenyalo and then o bothata ke ngaka tše dingaka tše kore le mogalajo a se gore ba nyako go nyala just kere like ntho e nyaka gore o se ka thušo o se ka kry-a thušo ke mo le o tlo gore o fihla motho a rawa ke tlo go nyala ya ke go nyale so gape go ba le sporofete sa bana batho ba ba moropa ba le ngake itseng e le gore mpotsa gore ke na le bothata ba sedimo then a nka se thaswe nka se tsoga ka nyala so sedimo se
a ke tsebe gore ke sedimo se e leng gore nka re ke na le sedimo cause nna a zange ke bona selo a ke robetse ke no bona motho mongwe seng go laetsa gore nka mo phetha a zange ke bona selo so a mpotsa gore ka ntle le gore ke thase nka senyale ka makatša kore ba ba thaswago ba nyetse ba le ka bona go riega jwang ka bona ya ke bereka ke kgone go fetša ngwaga ke bereka nne ke ra ke bereka mo difemeng ke bona o ka re maybe ke bobaka la gore ke difeme so ka tswela pele ka tekela sekolong se se itseng le gona go foswana a ke fetse ngwaga ka gare ga mmereko then a ke na le motho wa monna nka nonora ka mo gare go kena motho so a tsena a robala and then ke na le bothata bo bomma gore a ke thomo go ba le ngwana ke na le bana ba ifao a ke ba le ngwana lesea ka mo ga ya go ba manankana kore manankana a be ka mongwe kwa no ba mo mpeteng wa ka fela so a ke thoma ke tlo e lemoga ke lemogile ka ngwana o mongwe gape a ke boela ka shophong shophe e leng gaufi ke reka ke nyaka blue death monga shophe la rae man wena always o na le ngwana o tshwenya ke manankane jwang ka re ke marega manankana a go tshwenya jwang kore o apeshe ngwana diaparonyana tše tšho o tlo fo hotša mo ga ngwana o bilukwana o se ka kuša gore a na bothata e nape e leng mara le ne bothata banna ka kua ga bolena mara wa tekwa sese ka mokgwa o bolela wa tseba e le magotlo ona a kitima alla kore go kitima magotlo le ga o ka tšhelela a le prima a gona wa magotlo and then ra ba le bothata bo bongwe ba mpša le katse like le nna ke robetse sometimes ke ne o le go lora magoa ka mo jarateng ba dutse fase so ye batho ba šwe utswi magoa kore o ba bone ba dutse mo ditulong so e ka ba ba kae so like le mafelelo a ke fetse ba bona ke bone magoa a ithule monno moteo wa motho moso and then e nngwe gape ba re ke na le bothata ba leina le banretse go lona ba re a se lona ba go rietse ka mang banretse ka magolo a ke mmelegang mane cause eo ke ausi wa rena wa mathomo o kwa bis 2 then wa bis 3 a hlokofala nna ke na le letwin so ba nrela mmago mamma so batho ba ba seporofito ba dikereke ke bona fela ba mpotsa gore leina le a se leina la gago o tshwenya le ke lona da diswai dilo tša gago di sa kgone loka so a ke tsebe bothata ba ka gabotse ke kwa bohloko ke tla go thuša o ne molekane mama ke na le o ka ga gago ke sa dula ka ga ya kanya a sebe wa nyala alright ba nyako monyala motho moroka ai ngaka tšenke di eme ngaka tšenke di eme di le basadi ngaka tšenke di a kere batho ba go botšang balo bane basadi sese ba kgalajwe kore ba kgalajwe le masogana go fotlakatlhakana kore ngake ngwe le ngwe ya thoma o e bona e tla go thuša gabedi la boistere o ka se o swanetse ke lenyalo a nyako monyala moroka no man ba seke ba moriase o tlo fola jwang mara gape molwetši santse a lafiwa fole so re tla go direla ditaelo mma gorena santse re nyaka o tseba re bothata ba gago ke eng and then ba ba nyakang lenyalo ba go kry o tlhapišitšwe o le gabotse o le right ene ba ka se nyake lenyalo o ne monna ge o le monna morota o le kua tseleng wa kwa o re o bolediša mosadi wa kwa mosadi a re ke ne tata go mamma fetela pele ke nnete ka lebaka la gore a gone monno a nyakang gore ka tšhemong ya gage go tsene monno mongwe so batho bao ba botse gore banna monna ka a itia o re mohlolo tlo tekhutša bona it's not gore ba nyako nyala go ya ka nna e no ba nto ya baraka ntho e gana mo le gore nka kry-a thuso ko botse kry-a nka kena ka kerekeng a ke bona net fela le sedilele o ra gore na ke sa tsena kereke le ga ba thuša batho ba ba phethela ditelo ba ema jwale wa yo katana le nna ka mokgwa ba ka kgonang ka gona ene o ba le matlamang a mantšhi so kore ke ba le matlamang a mantšhintšhintšhintšhi ke swana le phofolo ene ntho ngwe gape nkhutše go bohloko ngwana wa kwa firstborn ke semumu a bolela so ke tsamaile dipetlele ka moka go fihla ke fihla para ba mpotsa gore ngwana a se semumu
bona wa ya ka bona ba bona go se semong nka mo tsamaisha batho ba Sepedi ka tsamaye mongwe wa mangaka meropa a shetse wa robetse be le go ngake golo a re ke tle le pudi ya thusha ngwanela mara ngwanela a sange go ba le exchange ngwanola le yena o kutua meriri a le sekolong kwa golo kwa venta ngwanela o tlo tla kutulo meriri le site le ka moka gore bana ba ka gae ka moka ba kutua meriri le mo balong le ga ba etile ba no kutua meriri so nna ebile ke kaone ka re a ke tlo kutua meriri ka e bona like nka fetša be ke lora ke loga meriri ke a tsa gore ke tlo kutua meriri motlhala gausi wa go bana mo ke le bato mo ke no kutua morro a gole wa bona ganyone o ka re wa hlakahlakana mo ganyaneng a thomele early January before February ba make sure gore ba nkutile meriri o tsore moroka nna ke tsebiselo ka tša bongaka mara ke dumela ke re January re bolela ka mathomong a ngwaga ene selo seo re ngwa se thoma mang le mang o nyako o bona mathomong a ngwaga a thoma le bophelo bja gage baloi ba mona ke di-champion batho ba monna morota ke di-champion kore ba dula fase ba plana kore ba fetša ka wena ba go plan a ba tswa fo tša 3 years ka moka ba go planela ene o tsebe gore moriri o kotsi morota lefofonyane ba le ria ka moriri go lebala ba go betha ka moriri go no phela o kwatile ba go betha ka moriri a o so mong o logile di-dress le go no bja mpotša ntho ngwe a re ke pono go yena a re o bontšhitšwe o ka re o nyako o tlema meriri ya go gabotse e mebedi e rotha mo go yena fa se le ke mathata morota se se santse re lwele phoofolo ba mmerekileng ka yona ka re tšatši le lengwe motho wa mohuto ga ka re o lwa le motho a ka bolaya motho a boa te tshola ka morago ka gore o kgona go kwata mo go sa nyakegeng and ga a kwata go tla ntola ya go botla so o swanetse gore a kry-e thuso a ka se kgone go phela le so ka mogare ga lapa ba nyetswe ka moka go šetse wena o šetse nna le go then ya leina le le ena ya motshwenyi ya no ya leina re tlo e dulela fase re nyaka ka segagabo le ena ka thielelo ya setšo sa segagabo le ena gore e sepela jwang ya leina re tlo e lokiša a re lwelele boloi ba a bose wa bona magotlo la ka kwa lape ona ke tlhoba boroko e serious kore a je diaparo nne a re ka ra ja diaparo re tla ba re bolela maaka ke bošigo a thomile a tsene kore wa tseke a rasa mara a thoma go esa le ka matsene yo ga a thoma le fo dikela a thomile and a je selo ka mongwakong magotlo la letlholela seqhitho magotlo le a lebakela mathata nta go kwiša bohloko ka legotlo le kotsi ene a lephirimi le yona e kotsi nako ngwe le tlo re le thia magotlo ka mogae la thia bana ba ka mogae ka lephirimeo magotlo go ba bona re lotse o ka ra e sa le magotlo o dinyakela taelo di tlo raka ke taelo ka mogae ene ke kwa o ra o robale ka kamoreng ya gago nna ke robala ka kamore yaka o bonang go robetse ka mo kamoreng ya gago a ke kena ka mongwakong net fela ke tsena ka mo kamoreng e se gore ba re ke robetse a o thoma go tia bo manaene ke kwa ka moriri o tšhaba so and then bošego o tlo ke ra ke gatile ke ntho ngwe ya maatla if ba ke se ka gata ke something ke kwa motho a mpeile letsego so ka mfasa ga maoto then a ke robetse mo moditore ke bone motho a tepupetša so ka kitchen kore like bošego ke bona dilo tše ntši mo e leng gore a ke tsena ka kamore ya ka a ke robale ke na le 42 years ke sa le ke no robala ke nnoši for sure ke sa ne le bana ba bagešo since ke ba garebe ke duke no tsofala ke le garebe ebile ke mokgekolo a ke robala ka kamoreng ke na ke nnoši ke thome ke ra ke kwa kare ke sa robale so ke tsena ka mongwako maybe ka bo manaene ke ko kare ke a boifa ke kwa ka meriri ke tsamaya ke robala gao ora ga thuntsi la ka moka bana ba nyake ga bona ba re ke a ba boifiša ka baka la ora ke thoma ke tsena ka dikobong tlo fo kwa šetse ke re sa teledi ka a re rapeleng ka mongwakong a go shapa so ba re awa bjala re tlo boifiša kwene ora re wene nto o sepela le ona mogare na bjala re tlo boifiša napile ke a boa ke dula ka gae nka no dula ka se ka robala bošego ka moka ka robala ka 3 ya masa
you know make sure gore a thoma ya re 10 11 a ke robala a re 3 ya masa ke wana ke robala mara ke ntse ntho e no tla wa bona ngwana ke robala le nna ka morongo wa o sia ka o gona o titisha go fihla ka bo 11 12 mara nna go fo sora ke se gatele jantse a duty o gona go ka go gore se go swere wa kwala se moswara le nna le se la jolo roba a ka go le shia re go robala to kwa o ge se moswara ke mola go tlang di-voice tšela se fo moswara a re ka no le tlogela lena le sa etiše sometimes o ja re le re le sa dutse ke roba le ke fokotše boroko ke moka o fo nthwele o mo diragalela rena re se rare ke moka a sa tlo robala o napile wa tsoga ke nagana re o hloka go alafiwa le kua gae o hloka go alafiwa le kua gae nke re tle re katane le yona o a bereka a ke bereka ke dire selo ya ke nagana gore wena o tlo hloka gore o tlega matlala o tlo o dule ka gae re go alafe o le ka gae problem a gago ke serious like gore re tle re go fe ditaelo re o tla di phethela mo a re tlo bona mo re yang gona so thušo ke tla lefa yona ba gešo ga gone molato ke bona o ka re mama o nyako re boledi nna botse ke tshwenya ke maotušia wa kore wa bona ebile mo kore tše di a gana a ke tsore bothata bjona ke tlhalosa batheletši ya batsebo checking dikokoile ke dikokoile tše ya gana ke sepela and then le ngwane ke tlile go le ena o tsene sekolo o applya a ba ke ba mmitša fela o studišitšeng e tla keno medical secretary batamela kopelwana ke studišitše medical secretary okay o nyakana le mmereko o feditše ne ke feditše 2020 o feditše ka 2020 okay a sanka wa bereka ke ile ka fokotše mmereko ka thabeleng so ra tsenele ka napile ka tlogela okay bo studiša mo kae ke studišitše Polokwane Rostec Technical College okay no a ena problem le magetla ke tshwenya ke magetla a ke kgone go ka dula nako telele ke santse gore ga ke dutse ke dule yana nakonyane e tene ke patlame mpeteng a ri ya magetla a no baba a fisha gore le bohloko jo ba ka hlogong ka morago mo le sehlabi se sa ka motsogo la left a se filo ka mo fasa ga letswela a se filo go dia a o re o shiknyela o ro ye mese hwelele sona se go tianeng fro mantšiboa anytime se ka no thoma mo bekeng se ka go itiaga ka go mo kgweding go ba go diregang a se selo se ile gore se ka go tia mo bekeng mo kgweding okay ke nagana gore moruta for lapa le go tlo tlhokagala gore pele re ya go berekana le bona ba tle re ba tlhole pele re bona gore problem ya bona ke eng ka gore ntwe ke thomileng go e lemoga ka mo a ba tshwenye ke ntwe te se se une mathata gage le one mathata gage le one mathata gage le one mathata gage so o mollo mongwe ne le ditaelo tša gage taelo tša bona di ka seswane ba nna go na le ngwe ke kgopelo e botšišana e sale ke nyetšwe ke le kgarebe ke le fitinyana sale ke nyala o le fiti so monna be ke apara 36 ya ke apara sketa a ke tlo o nyalo since ke nyalo wa tsaya ke fornopa ke tlo ya ditok tenka wa tsaya ke sepetse le lefase uno fukutše go nyolo o apara size man ane ke apara 32 je jo mfo hlala hlepa ka apara 34 ya ka keina ke gore ke kgone o keina be ke tše pedi ka lusa ka keina be ke ka lusa o happy ka mogare ga lenyalo yo nna mogala wa ka o robetse mara be ke le happy ga botse nna be ke nyaleng o bonyalegile ba ntlhokometse ka dilo ka moka sang ka sokola ya problem ke gore ge o tsena ka gare ga lenyalo ke botsa batho ba bantši ke re nto mathomo ka gare ga lenyalo go o tsena ka gare ga lona o swantse o expecte di-challenge because batho o di bone ne ke bile le ngwana
ka mmela wa Firstborn a e fasenyana wa tseba okay Firstborn a ka e robeje ka ba le ka morago ga Firstborn ya go robala ka bela ga 3 ba shimanyana ba bedile ngwanyana wa mafello ke go mo dira before tata go a robala le ena a tlhokofala o shetse ka bana ba ba ka ke tlhokofala tata wa mara wena wa tiketla ka selo ka gare ga lenyalo ena ba ntshore ga botse ba sa ntshokong mara makua makaka ka khibana ke tla ria o na le bana ba ka go nbele o phela 3 go robeje 2 le papa go bona makua bana ba ibileng ai mo ka ke bela ga fela Firstborn ke bela ga fetsa 7 months mara le yona a se yona go tlo e fetsa ke re be ke ntse ke dula sepetlele ba sa tsebe problem a ba roba o mafelelo le yena ke flora ke ya sepetlele ka kgodi ka go tilila 3 days before ke lobela ba re hlokofetse ke flo morwala a hlokofetse and then mogalabe le yena flutla ra bona skata then a sa ntse ra tla bo ke tsamaye di treatment le yena a gona molato ke tla le thusha kere le tla tsogela ka mofurugo pele ke tle ke le nyakele gore ditaba tša lena di eme jwa ene ke tlo gopela so ba tlo tlang ke gopela gore ba tsogele furugo ba tlo tla gona ka mahlatlana malefo ke ena tsebang gore go tlo berekiwa bang ke tlo thoma go bereka ka exactly 8 o'clock re tlo ba re thoma go bereka ka 1 ke santse ke chaishe ke na le meeting ka Witbank ka ene ke santse ke be ke fihlile ka 2 meeting ngo ke yang gona so ke gopela gore ba batlang batle furugo exactly 8 ke tlabe ke thoma go bereka ka 1 ke ya chaisha 2 o'clock santse ke be ke le Witbank tloga Witbank santse ke boe go ne le mmereko santse ke tle ke go attenda gape ka gae so ke a gopela gore ge le ka gona ka gopelo le tsogeleng furugo ke tle ke le bona okay ke lebogile morota mogolo mroka nna ke leboga thata ke leboga le ba thieletši ke leboga ba shumi ba re shumang le bona banna ba ba geshu ke lebogile thata morota ke go leboge le wena ba ka Sekhukhune FM re a le tama maga geshu re a le thabela ka mehlala ka matšatši thego ye le re fang yona re reng ka mehlala ka matšatši ge re rapela re rapedišen radio ya ga borena radio ye gole go gola e thuša batho e fodiša batho maga geshu ke leboge thata le banna ba ba di-camera ba neng le rena morota ke lebogile kudu ba fe difounu radio e fetša mengwaga le 15 e roropa e le moye moroka ka mokibelo ke di kwele taba tšeo morota re tla be re le mo monna re apere sutu tša rena tša masaka monna re fa re tlile go ya le lena ge re fetša re ya košeng aowa go gata re tlo gata ke ne koša mare ke tipoditše gore furugo gona ke tlo tla apara sutu la ka ya lesaka ya tuku ka tla ka hlakela le nna ka tla ka tšhaba magesong dinomoro tša bontate malefo le mamremi ke 072 ya ntate malefo 133 6761 072 133 6761 goba mamremi 071 398 1508 071 398-1508 ke nomoro tše le ro ka di leletša nete gona le wena wa kgona go ka hwetša ya gago thušo goba mohlomong mo potšišo tša gago mo ka bangwe o rata go ka tseba gona go tšwa go nna Ishmael ko ga morota ke re ithate o ratelwa le mo gaufi le wena a re tšweleng pele go thagamanne go manga 90.7 mme re tseba re ga o lefiega ga go le di wena le wena re bora kopana gape ka moso go tlogera senyane go tlogera lesomepedi ga re gampa ya bošego mokibelo ke letšatši bye Sekhukhune Professor Moremi ke ngaka ya setšo o thusa ka malwetši a latelago stroke sefolane tokološi go hloka boroko go thasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe le lengwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go fetša ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago go ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le lengwe le ka labone le lengwe le lengwe ka go la Jenfest Hlatholanang Center go etša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi tlou tša baroka. This is 98.7. Thank you for being part of us. Re a leboga go ba karolo ya rena.
ka mabenkele a masomepedi go ralala le diporofense tša mpumalanga le limpopo mo go ladimo hardware re go fa ditirelo tša rena matšatši a šupa ka beke fokotsa phišo ka orient selling fan ya rena ka 699 rand fela šireletša legae